Sun Job. Job capítulo 1. Dios layak taluk wokol tas tohol Job. Tas kinal us nain tulwinik Job sbil. Buen tohyo tan ain tas tohol Dios. Mayuk bila amens pasos tukel. Sok mero hunyo tan layak sbata abatinel yuun te Diose. Mero las tahtais bata lek. Sok mayuk bila amen las pasbei tas tohol yantik. Te Job ayin hukebs kerem nishnab, sok osheb yansil nishnab. Ay esma hukmil chihetik yuun, oshmil kameyo etik, ho winik bak tah chap atel wakashetik, sok ho winik bak tah kot me burra etik yuun. Ay mero bayal mambil abatetik, mero kule te winike, kashich te bitilyantik te ainemik tas tohos lokib kale. Tes nishnab te Job, costumbre yunik te yaspasik te kine, yastos baita veel ta huhuns naik, shmelmon yashbaht yunik hasta yastzakah yunik. Te kalal yastos baike, spisil ore yayik ik te osheb yanzilelike. Te kalal yashlah te kin yunik ta huhuns naik, te snishnab te hobe, yastop te snishnabe. Ta buen sab yashach, yayak bey milbil smahtan Dios, te yeich chik el tas kohtol yuun ta huhuhtul te shnishnabe. Suente yun hich yich ik lekuptesel yun smulik a. Hich las pas pisil ora te Job, la yal ta yotan te me repente ais ta os mulik te shnishnabe. Sok te me ay la yishtaik optaik Dios ta yotanike. Ay hunk al te las ta yorail te bastek ans baik tas tohol kahwaltik, spisil te abatidik yun te ayik ta chulchane. Te kot uk a te satanase. Hokobot yuun te kahwaltike, banti talat shiskoplal yuun, te satanas las hag, ayon ta bel ta yoklinel spamal te balumilale, shi. Hich albot yuun te kahwaltik, la bala bilbon te kabat Job, mayuk mach ayan hich pahal sok ta balumilal, te meru hunyo tan yakosba ta abatinel ta tohole, sok te mero tohyo tan kushul ta kinale, mayuk bila amens paso, sok sahtayes ba te mayuk mach ayayutzin tak inals tukele, shi. Pero te Satanás hichlayal. Pero mato holuk te mero junyo tanya kos ba ta abatinel abune. Te haat, mashawak te aybila yash taot yuun. Ni hauk te mach atik ayuun. Sok ni hauk te bitik ayune. Haat yawak bay bendición spisil te bitik yaspase. Hanash mero kuleh vinik tas venta te chams balam. Pero te yakuka pohbeis pisil te bitik ayune, yame abil te yashah chishtaik optayate, shi. Te kahvaltikich la yalbei te satanase, lek ayhiche, pasas pisil te bila yaskan abotantas tohol te sbiluk te Job, pero mame ayuk bila amensha pasbeis tukel, la yut. Hishte satanas, lok bael tas tohol te kahvaltike. Ay hunk al, te kalal yakalik tapask in tas nas mukul bankilik a tes kerem nishnab, sok yansil nishnab Job, tulwinik o tas na hichko yalbei. Te kalal yakalotik ta atel tas hok elum, sok wakash a, sok yakalik ta veel ta nopol a tes me burretike, ora nashkotik te sabeo etik, la yelkanik bael te cham balametik, las milik hilel ta punyal te viniketike, hon shanish kolon hilel te tal kalbata vaye, shi. Matos lahyotan ta kopa te vinike, kotian vinik, hichkoyal. Yal telk ak ta chulchan, spisil lahinotik te kanan chihetik, sok lah spisil te chihetike, hon shanish kolon hilel te tal kalbata vaye, shi. Matos lahyotan ta kopa te vinike, kotian sventa yoshebal, hichkoyal. Osh chap kaldeo etik, tas kahkal yotanik la yelkanik bael te kameyo etik, sok las milik ta punyal te viniketike. Hon shanish kolon hilel te tal kalbata vaye, shi. Matos lahyotan tak opa te vinike, kot tulshan yan, hichkoyal. Te kerem nishnab, sok te avanzil nishnab, yakalik ta veel suenta kintas na a te mukul bankilal, ora nashtal tulan ik ta hochol ta kink inal, kos yuk tas chanebal shuk te nae, hich hinkoel tas baik te anishnabe. Lah tas pisilik,
hon shanish kolon hilel te tal kalbatawaye, shi. Te Job, las tehkansba, bayal shkushul mel otan la yai, las chis kuyuun, las hosh testotzil sole, las kehans batalum, las kopon Dios, hichlayal. Analon ahulon tabalumilal yuun tehmee, anal ya suhton bael. Han shich la yakbon spisil te kahvaltik, han shich la yichbon suhtel. Helaven yutzil shchul bil stukel te kahvaltike, shi. Manchuk me ay bayal bilak otas venta, malas tas multas tohol Dios te jobe, mayuk bila amen kop la yalbei te Diose. Job capítulo 2. Kalalk ots kalelal te yas tehkans baik tas tohol kahvaltik te abatitik yuun ta chulchan, kos tehkans ba uuk te satanase, hokobot yuun te kahvaltik. Banti talat, shiskoplal. Las hak te Satanás. Yakon tabel ta yoklinel spamal te balumilale, shi. Hich albot yuun te kahvaltik. Aibala avilbon te kabat Job. Mayuk mach ayam pahal yotan sok ta balumilal. Melel hun yotan yakos ba ta abatinel ta tohol. Sok mero toh yotan kushul tak inal. Mayuk bila amens paso. Sok sahtayes ba te mayuk mach ayayutzin. Manchuk melawakbon tohol lahimbeis pisil bitik ayuun, sok spisil snichnap, pero stalel hunyotan. Mashwet bila yakalbeitik tas tohol, shi. Te Satanás hich la yalbei te kahvaldike. Te bitil mayuk bila yashkotas baketale, spisilek ayilel. Melel te vinik, hanash yayak puersa yuun skoltayel te shkushlejale. Te me ay bila yawak otuk tameros baketale, Yame abil te me ma ta situk yayutat yune, shi. Te kahvaltik hich la yalbei te Satanase. Lek ay hiche, yakak batak ab, pero ma wunuk stukel te shkushlejale, la yut. Te Satanás lok bael tas tohol te kahvaltike, las tikumbei buen tulan sak alchin tas nukulel te Job. Hach ta yakank alal tas hol, potzot yuun te chamele. Ha yuun te Job, basnahkans batak ak altan, sok la sak shet elul ka oshom, la shus baa. Pero hich albot yuun te yiname. Puersa kuyo to batalek, bolk optayate Diose, lahan tak ashel, shi. Las hak te Job, ans, masha nak inal. Te me junko tantik yakishik te bilalek yayak botik te Diose, biyun ma bayakishtikish ahiche, te bila amen yayak botik tele, shi yuun te Job. Hich malas tas multas tohol Dios te Job, manchuk me aiswokol, pero mabalok bolk opta ye stukel. Job bahta ilel yuun te machatik hun yotans basoke. Te Job ay osheb te machatik hun yotans basoke, Elifaz talem taskinal teman, Bildad talem taskinal sua, Sofar talem taskinal naamat, te kala la yayik te aiswokol te Job, las chapik te yashba smuktes beyik inal yai, sok te yashbas hoinik task asesel shkushul te swokole. Kehel to ayik a, las taik ta ilel te Job, melel mashna bahis batalek la yilik, hayun hachik ta aw, sok hachik ta ok el, mero bayal asmel yotanik, las chis kuik yuun, ta yoshebalik, las vilesik moel tsubilum ta toyol, sok las mohtes tsubilum tas holik. Las nahkan koels baik taldum sok te Job, hukeb kaal sok hukeb akubal ainik tei sok a, pero mayuk paluk op lok ta yeik tei a, hanash la yilbeyik te swokol te Job te mero bayale. Job capítulo 3. Job kopoh yuun swokol. Tas lahibal hachak op te Job, las pah te bik alil ayin tak inal hichlayal. Mero bolobens koplal te akubal te biora chiknahon ta chuhtule, mero bolobens koplal te bik alil ayinon tak inale. Ayuk bitil katpuh ta akubal te kale, sok te manchuk la yich ta ven ta te Diose, mabasakuk inal te hichuke.
Ayuk bitil tal buen pimil ashinal te ikuptesot yune, o ikaltokal te potsot yune, o hauk maksit kal a te yayak shivel te hichuke. Ayuk bitil chay bael ta yikal kinal te akubale, sok manchuke yich ahtayel te kale, manchuke yich ahtayel te yahtalul uetik, sok te haviletike. Ayuk bitil mayuk bitchikna a te akubale, te mayuk mach ayash awun yuun yutzil kinal yaye. Ayuk bitil as bolk optayik a te ak chameletike, te ayipik tas tohol te leviatan. Ayuk bitil ma balayak shohobil te sakubel kinal eketike, sok te manchuk taluk te luz layich maliele, sok te ma balayich ilel te sakubel kinal te hichuke. Mero bolobens koplal te akubal te kalal chiknahone, ma baayon ta bayal wokol ta orato te manchuk ayinone. Biyun ma ba lahon ta te mee, sok biyun ma orauk lahon te kalal ayinon ta kinale. Bistuk te aymach alas peton ta yakan te kalal ayinone, bistuk te aymach alas te sone, te lahukon ta yoraile, hunkotan wayalonish, lamal kinal yakay te hichuke. Sok hoynehish ta mukenal te muk ahwaliletik, sok hoynehish te machatik ay ta ahwalil soke, te las pasik smukenalik ta toyol tzahkubil te tonetike, o ha te ahwaliletik, las nojes naik ta oro, sok ta plata te hichuke. Biyuun ma balas mukonik hichbitil tek ashem alale, sok hich te bitil alaletik te yashlahik tek alal matosh ayinike, ta mukenal ais lahibal te machatik amen otanetike, sok machatik lubenik te yashk ostaik kush otan a. Te yashk ostaik lamalk inal a te machatik ochemik ta chukele, sok te ima bayayay beyikish kop a te suhavetik ta atele. Te ayikish a te mukbikit pahal skoplalik, te mosoetik yash ayinikish ta libre, ma bayas mosoneotikish yuun yahwalik. Biyun te Dios ya yakbe yil sakil kinal te macha ais wokole, biyun te yak kushinuk te macha kush obols ba ya yile, te macha yas mali te lahele, ma baya shul tas tohols tukel, manchuk mek ashem hichias le a te bitil nakbil kule halile. Hatoyas tas buhtiotan a te vinik, te mek ot yorail te yashko bael ta mukenale. Bistuk te akbot shkushlehal te vinik te masna te ba yashbate, melel hanish Dios yashmakbot sbe yuun. Ha ve elish koem te hik o tanile, te kuchbale, ha te shkushul te akane. Spisil te bitik shio, sok te bayal ya yakbon shivele, ha koemish tahventa. Mayuk yahkushkotan, sok mayuk yutzil kinal tahtohol, mayuk lamal kinal yakai, Hanash pisil ora puro mel otan ayon shi te Job. Job capítulo 4. Sbabial vueltak opohik. Elifaz te talem taskinal teman, las hakbeis op te Job. Tatik Job, yahna te aguts inel yawai te aymach ayas koponate, pero mashu te mabayash kopohone. Haa te aitsobol machatik la pihupte se, sok te la wakbei yipyo tanik te machatik mayuk yipyo tanike. Haa te la wakbei hachel yijip te macha yalemike, sok la wakbei yijip te macha yalelishe. Pero yabal shtal shivel tabotan, sok yabal shchay hiche te yipabotan te haat koem wokol ta tohole. Te haat te hun abotan ayata abatinel yuun te diose, haa te toh abatel tas tohole. Bitil ay a te mayuk smukul abotan tas tohole. Na away ta abotan, te me yashtal ta abotan, te me tuluk mach alayich lahinel, te mayuk bila amen las pase. Ay kilo, sok nao. Te mach ahayas tsun te bitik amene, te mach ahayas tsun te bitik malekuke, hanishias tulbei sit te bila nels tsunoje. Te diose, te me ilenem yotan a, yasuchi bei bael wokol tas toholik, hich kashel yashlahinotik yuun. Manchuk mesh avlahanik ta av hichuk leon chohetik, te machatik amen yotanike,
pero Dios me yash komotik ta av yuun. Yamesh vui botik tesbakel yeike. Hich me yash lahik bael te bitil yash lah leon chohetik, te ma bayasta te bila yasti ike. Hich me yash puk bael te yals nich anike. Ay hultal sasak op tahtohol, merok un, sahson tahchikin, wokol akais tohol. Taahkubal, te kalal vayalik a te answiniketike, tal vaychehel tahtohol. Te shivele, la yunin bon kotan, las tisbas pisila kaite bakele. Ay machal las huchibon la kaite kelave, toh sikubelon la kayuun. Ay shiftesuane las tehkans balakil, pero ma balakil bi mero yilel. Mero chabal la kaite kinale, oranash ay chiknah kop. Yabal shuyuun te mero toh yayaks batas tohol Dios te vinike. Yabal shuyuun te mero ashlek yayaks batas tohol te pasuaneh yune. Ni hauk te abatetik te aita chulchan te yas mukulin yotan. Melel te chul abatetik, ay tomato huk yayil te diose. Hauk to balish a te vinike, te mero mayuk yips tukele, pahal sok na te pasbil ta ahchal, te yich o pasel hachel ta tsubilume, sok te yashu yayich lahinel ta hoch. Ta hunash kaal yayich lahinel stukel, sbahtel kinal yashla, mayuk mach ayash kopohish yuun. Te shkushlehal te vinike, hishnash yashlah te bit iliash tuch te pih ilera, ma bastaos pihil yotan a te yashlahe, shila kaite sasah kope. Job capítulo 5. Tatik Job, aunan kaitik, yamekiltik mach ayas hakbat, mach achul abatil yakopon, temeyabak abata ilimbae, o temeyabak abata biktal o tanile, taskah temasha nak inal te yayakat bael talajele. Ay kilo temach amasnak inal te toy bael ta shachibal tesbiluke, pero oranash lahimbot tesnae. Mayuk macha koltaibot yuun tesnichnabe, ta chahbahibal, mas tuhiluk te bila yashpasbot te a. Mayuk macha yash koltayotik yuun. Te sit yawal stsunub, yashwebot yuun te macha ayik ta vinale. Yaslok esiktel ta yolil chishtikil, te machatik ayik ta takintiil, yashbik ta yotanik yuun te skulehale. Te bila amen, mabashlok tal ta balum, te akwokol, mabayash ain talum kinal. Ha te vinik te yayak te vokole, hishte bitil tak yashloktel ta vilel te nich e. Te hookon te ayon ta vokol hishte bitil te haate, yasuhton tas tohol Dios te hichuke. Te vokole, yakak beitas kap te hichuke. Hayas pas bayal bitik mukin te chap ta ilel stukele. Mayuk mach amero yashkota yotan te bitik yaspase. Haya yaktel haal talum kinal, hayash yuun te lum kinaletike. Hayas toyis ves koplal te machatik pekel ayike, te machatik ayik tabokol, yayichik koltayel yuun. Hayas himbei te bila chapal yuun te macha pih yakos bae, sok mayuk suen te el yashkot. Hayas potsbei yotan te macha pihe, ha te macha ais pihil yaskuis ba tastukel otane, yas hovtesbei te bilas chapo te macha amene. Tak aleltik mabaya yils beik, shmashlahan yash benik koem, potsbilik ta ihkinal, hich koem te bitil akubale. Dios yash koltayotik yuun te mebaitike, Dios yash koltayotik yuun te bitil ayik ta utzinel yuun, taskabik te amen otanetike. Hasmukul yotanik te machatik mayuk yipike, hayas makbe yeik te amen otanetike. Pinash me yutzil te vinik te yash akbot tohtesel yuun te diose, mame shapah te tohtesel yuun te machas pisil yash huyune. Te me ay hanish yayak echene, hanish me yas pots yamvuelta. Te me taskab yash mahawane, taskab nish me yas poshtaibei. Tas pisil ora yas koltayatlok el a te bila chuhkule. Mashyak te yas ta te bitik amene. Tayora ilvinal, yames maklinat, hichme mashyak te yash lahate. Tayora el guerra, yames koltayat,
hichme mashlaha ta puñal. Yames koltaya ta ishtak optayel, mabaya shiva te kalal yashtal te vokol te shiveltix bae. Yames tseena ta yorail vinal, sokta yorail te yashtal lahinel, mabayashi te hamal chambalametike. Te tonetik ta kinal, mabayas makat, lekme yotanik ta tohol te tiaval chambalametike. Yamesh esmaha biluk ta na, te kalal yavil te chambalametika vuun, tsakal me yashko ata. Yamesh chiknah bayal patil al nich anetika vuun, hichipal te bitil vamaletik te ayik ta kinale, aito avip a te kalal yash mamalubat, hichatme te bitil tom trigo te staos yihil taleke. Te bilah naohtik, hayayak noptik te hich aye. Ay awai talek te bila lakale, paha soka wai, hichme yana te hich aye, shi te Elifaz. Job capítulo 6. Las hakshan te Job, hich layal. Tas pisil te vokole, tas pisil te mel otane, te yakuk shu tap isel yalal ta balanza, kashem hich yalal yashlok a te bitil yalal te si al mare. Hayuun tas kah vokol te yashelavon ta kope. Te machas pisil yashuyune, stzapohbon ta bak etal koem te ya te hibalt ime. Hayakal ta puhkel ta bak etal te sbenenoile. Dios yakobon tulan shivel, ha te shivel hulem ta tohol yune. Aybal yash ok te burro, te me ay vamal yasvee, oyabal shok te toro, te me ay ak yasvee. Aybal macha buhtzan yaya hiche, te velil te mayuk yatsamule. Aybal macha yasmulan yotan te bila ma buhtzanuke. Te bila ma mulan sveel, ha veline koem ta orainto. Ayuk bitilia yakbon a te Dios te bila yak ambeye. Ayuklah bitilia spasbon a te bila yah mulane. Ayuklah bitilia yal a te kashel yas tenon te Diose. Sok te kasheluk yas lahimbon te kushlehale. Manchuk me mero aish kushul yakai, pero ha me yashmukub kinal yakayuun. Melel spisil ora kichobei tamuk te mandaliletik yuun te chul Diose. Mayukish kip yakai, mabayash kuchish kuun yakai. Sok mayukish sventel yakai te meyatosh kushinone. Ma pahaluk tulanil sok te tone, ni pahalukon sok te bronce. Mashukuun te honish yahkoltahba, sok ni mayuk mach ayan yaskoltayon. Te me ay ta vokol te hotake, ya me yich kushtayel. Manchuk me ma hunuk yotan tas tohol, te machak ash bayal yuele, pero te haesh amigotak, mahichuk la pasbonik, hichesh te bitil takin behaetike. Te hae, tatu ben yashko, kapal sok bat, sok toib, pero te mek ash te yorail te bate, te mek ishnah te kinale, yashtakeh te behaetike, yashtal te skishnal kale, yashtub te hae. Mabayashtohobish tas bete bel chombaheletik, kunkun yashhovehik bael. Hich yashkubik bael ta takink inal, te yashlahik a. Las leik ha te bel chombaheletik, te talemik ta tema, sok ta saba, hasmukul yotanik te behaetik. Te kalalias taik te behaetike, mabayas ta ha yuchik te a, hich yasmel yotanik yuun. Sok chay te smukul yotanike. Hich koemesh ta tohol yakaei. Yavilik te bila shiveltix ba te ay vokol yune, yashtal shivel ta botanik yuun. Pero mayuk bila yak ambeyesh, ni mayuk yawak iktak in te yuun ya kich koltayele. Ni mayuk yak ambeyesh te ya koltayonik taskab kontro. Sok mayuk ya kalbeyesh te ya pohbonik lok el taskab te eleketike. Pihub te sabonik, yameh malikaei. Mabayash kopohon. Akbonik mehna te banti jove hemon ya awaike. Mayuk mach ayaspah te meha te lekil tohtesele, pero te haeshe la tohol leonik takop. Melel mayuk bi hamal chikan. Te haeshe la leonik takop, pero tohol kopetiknash te yaknash ta bael ta ike. Abotanikuk ya chapbeyik skoplal te me baalale,
Soka abotanikuk ya chapbeik skoplal ta chonel te abamigoike. Yotik yame abilonik talek. Yame abalbonik te me yakon talote. Suta ak opikiun te bila abalojike. Tumbeyaik stohil te bila leke. Naaik te yunish melel a te bia kale. O yabala kuyik te yakon talote. Sok te ma bayahna te bila yakon tayalele. Job capítulo 7. Teshkushlehal te vinikli ta balumilale. Ha pahal sok te hayeb havil te yakos bata soldado il te tul vinike. Ha pahal shkushlehal sok te tul mambil abat te yashik yotan ta ashinal. Sok hich te bitil tul atel te yotanuk yichohish te stohole. Te hoone kotish tahventa bayal u te wokole. Spisil ora ta huhun akubal kush obol ba yakai. Mero naht yakai te huhun akubale. Te kalal yah mehtzan ba. Mero mashk ash yakai te akubale. Lubonish ta balavetel a te yasakub tel te kinale. Yakal ta kotan. Bi ora yash hachon. Shon. Nohelish ta yalha te paketale. Sok bakubenish te kehchene. Yashlok ish spohovil te kehchene. Te hayeb al te kushlehale, no pol yash lahish bael. Te yash lahish bael, ma yukish mukul kotan, ora nash yashkash, hishte bit il yash ben te sbukulel te halabile. Dios kuun, na ame te hishnash yash halah te kushlehal, te bitil ay ta hikel otanile. Te ma yukish bi ora yakil utzilal a. Te ma yukish mach aya yilon a, hanash ya bilon ta sit. Maba kushulonish a. Te mach yash ko bael ta mukenal chene, pahal sok te tokal yash kashe, te yash chay bael ta sitile. Mayukish bi ora ya suhtel tasna, mayukish bi ora yash ilochan yuun te machatik ayune. Ha yuun, puersa me yash kopohon, ya me kal ta hamal te vokole, ha te bilak ushe kaye, te chauben kotan yune. Yumbal hoon mukulchan balamon yuun mar, te hichi abak on ta kanantayele. Kalal yahnop te yash bahkush kotan ta hwayib, sok te yash chay a te vokol te me och hwayele te shone. Te yashiv te son ta waychehel a, sok te ay bila yas te non ta hwayich. Hawalnek te yakuk a sut bonish te nuke, hayak anish te yash lahone, mahk anish te kushulone. Mash huish kuun. Mahk anish te kushulone, ak bonish te yash la mahk inal kaye, melel te kushlehal, hishnash yash halah te bitil ay ta hikel o tanile. Biyuun te lom bayal skoplal ta wotan te ans vinike, biyuun te mash ay ta wotane, biswen tail te ya kanantay ta spisil kale, sok te spisil ora ya pasta prueba biyuun te mash ay a si ta tohole. Sok masha wakbon tiempo yuun yahbik te yalel tie. Te me ay mule, ay balbilats ilah abun a, haate kanan ans vinike tikate, biyun te ya tohlinon a te ya te hibal at imalte kweme, yumbal ikatsilon abuun hiche, mabal yakuk shu ya pasbon perdon yuun te mule, mabal yakuk shu ya pasbon perdon yuun te bila amen pasoje. No polish yasht ushahon talum, yame a león, pero maba kusholonish a shite Job. Job capítulo 8. Las hak te Bildad. Hayeb shan tiempo te hichesh kopohat te bitil skop te tulan ike, yabal shianah yun Dios te bila toch aye, sok te bilas tohil ay tapasel, te machas pisil yashu yune, te anishnab yunish las tas mulik tas tohol Dios a, ha yuun la yakbe castigo yuun te smulike. Lea te Diose, ha te machas pisil yashu yune, kambea te yakuk snabat yobolila bae. Te me mayuk mulil ta avotane, sok te me toch te avotane, yames kanantayat, yame yakbat ana te mero lek yashkoate. Te akule hale, shuht mayuk skoplal, mero pek emne yashil stukel, mero bayal me yashkot,
te yashchignah tapatil abune. Hak beya tastoholik te haika ansviniketik te kashish tak inal ta nameitel, no patasuenta te bitik ashunik te nameye. Te hootik woheitonash chignahotik tak inal yael, mayuk bilah naohtik, te kushlihaltik li tak inale, hishnashashkash te bitil ashinale. Pero te machatik nameyikish, yameshu yaskoponat, aime bitik yayak bata nop. Te halal sok te tuhte, hanash yashchi tabanti bayal ha. Pero manchuk me buen yash, manchuk me mabayayich bohel, pero ha neel yashtakeshan. Ha mato bayashtakes tukelik a te yantik wamalitike. Hishnishesh kotas toholik te amen otanetike. Ha te machatik yashchay ta yotanik te diose. Te bila yakals malibelik tohol yashkot. Te bila smukulineh yotanik, sok te bila yipineh yotanike, hishnashkoem te bitil sna am. Yaskanyas hipans baik a, pero ma bayash kuch yuun. Yaskanya yi chipik a, pero ma bayash hu yuun te sna ame. Te amen otanetik, hichik bitil yashal vamal tas tohol te kale. Te yaspuk baels ba ta nichimaltike. Yashals ba yisim taton, sok yaslim baels ba tatontikil. Pero te me ay mach ay yashbulotik yuun te banti ayike, mayuk mach ay yashna otikish yuun te metei ayinik a. Hich me yashlah bael te bila bayal yutzil snopoh tayotanike. Te tabanti aynike, yamesh ishan hachel yantik wamaletik te a. Ma bayash pihtesot yuun Dios te mach atik lekike, sok mash koltayot yuun Dios te mach atik amen yotanike. Te Diose, yameyak scenatshan, sok yameyak te yash aunachan suentas buhtsk inal yawai. Yan te a kontrotak, yames pozotik yuun keshlal, sok te snaik te amen otanetik, yame yichik hinel stukelik, shi te bildad. Job, capítulo 9. Las hakshan te Job, hich layal. Nao talek te melel hich aye. Sok nao te mashu yuun tulukwinik, te ayak ta nael tas tohol Dios te mayuk bilas pasoje. Te ayuk mach ayas kanyotan te yas tzals ba tak op soke, te mil ta chap bila yayale, mashu yuun sak el ni hunuk te hichuke. Te Diose mero muk yuel sok mero bayals pihils tukel. Mach ayashu yas tehkans ba tas tohol te libre yashlok tele. Te Diose, tasuentas kahkal yotan yashu yas heltaibe yabil te vitzetike. Yashu yuun yas hinkoel, ni mayuk mach ayasna. Hayayak beis tis ba te lume, so que yak beis tis ba te yiptahibe. Hayayal bei mandal te mabayashlok tel te kale, so que yalbei mandal te eketik te mabayayak shohobilike. Stukel laslim bael te chulchane, mayuk mach akoltayot yuun. Stukel hu yuun stek beyel yip te mukulchan balam tamare. Halas pas te eketik, sok chapalcha playak. Osa mayor, Orion, sok te shanab ek, sok te yan tsop eketik te ayik tasur. Halas pas bayal chap ateliletik, mero mayuk mach ayash hu yuun snael. Te me yashkash tahtzeel te Diose, mashu kuun yilel. Yashkash pero ni shutuk yakai. Te me aibi ya yuunine, mach ayashu yashkopoh yuun. Mach aate yashu yuun ya yalbei. Bila ya pas, te me yayute. Te me yash ilin te Diose, vokol me yash lamah te yilin bae. Yayich pehkanel ta ye tal yakan te mach atik hun ay sok te mukul chambalam tamar, te Raab sbile. Biyakut yah kontroik optayish a hiche te Diose. Manchuk me mero mayuk mul, pero mashu ya hak. Ha juez kuun stukel. Hana shekalbeis nabon yo bolil ba. Te me yah kopon, te me yas hak bon te kope, pero mashu ya kal te yayay bon te kope. Yamesh chohonk alal talum ta buen tulan yikal haal koem. Mame ayuk suen tel yayak esmahukshan te kechene. Yayak esmahukshan vokol. Mash yak bon kich lekil ik. Te me yak opon ta puerza, sokip.
Haay bayal yuel stukel. Yabal kik ta chahbanel. Mach ayashu ya yiktel. Manchuk me mero toh ya kaihba. Manchuk me mero mayuk falta kuun. Yame yalon ta hamal te mule. Yame yalon ta hamal te amenone. Mayuk bilah pasó, pero mayuk skoplal. Kashish kotan yuun te kushlejale. Mak anish te kushulone. Pahal nish pisil. Hichiayal te kotane. Te diose, pahal yas lahin machatik ais mulik. Sok machatik mayuk smulik. Shi. Te me aital lahel te lahinotik yuun te machatik mayuk smulike. Te diose, yas celu bei te swokole. Te balumilal, yayak bei taskap te machatik amen yotanike. Te juesetike, yash makbot sitik yuun. Te me mahauk te diose, mach aish ahiche. Te kushlehal yash bah ta anel. Yash bah ta anel ta buen animal. Te mayuk la kil a te utzilale. Ishtulan yash ven te bit il barco. Ich yash ven te bit il yashvil ta stzakel suel te agilae. Te me yahkan yahchay ta kotan te hokole. Te me hich yah pas ba te binash kotane. Spisil te shkushul te hokole. Yashcha shivteson. Melel yahna te bit il dios na oh te mule. Te me mul yuun te diose. Tohol yakak hokol a te yakak puersa. Manchuk me yah pohkap ta shapon. Manchuk me yah hushba ta ya'lel stanul k'ahk. Dios me yas hipon koel tachen. Hasta yame yilaibon tehkue. Mashu yah situh ba ta kop sok Dios hichuk vinik. Sok ni yakuk shu kalbei te yashbotik chebaltik ta chahpahibale. Ayuk nish bitil ay juez ta koliltik te ayatel ta toholtik ta chebaltike. Te yaskom te diose. Te manchuk ye yakbon shan bael castigo. Sok te manchuk ye yakbon bael shivele. Te hichuke mabayeshu yahshiish skoponel a. Melel mayuk taohmul tas tohol yakai. Job capítulo 10. Kashish kotan yuun te kushlehale. Mak anish te kushulone. Yamesh kopohon ta yalel ta hamal te bitik ay wokol yune. Yamekal ta hamal te bitik chau benish kotan yune. Dios kuun mame shauka ta tohol. Ayamul. Albon te bilah muline avuun. Haad nish la pason atukel. Lekbal yawai hiche te yawut inon sok te ya vilayone. Sok lekbal avotan yuun te bila chapal yuunik te machatik amenike. Yumbal hich yavil bitik ay te bitil yayil te viniketike. Yumbal hich nas nahtila kushlejal te bitil te vinik te yashlaje. Biyun yakatas leel te bila falta tauje. Te yakatas leel te bila mulil tauje. Manchuk me anao te mayuk te mule. Sok te mayuk mach ayashu yaskoltayon ta akabe. Haat la pason ta akab. Pero yotik. Haad nish yakan te ya lahinon yan vuelta. Te yakushtal ta botan te tsubilum te la pasone. Yabala cha sutpinon ta tsubilum yan vuelta. Haad la wak tulanubuk te baketale. Hish te bitil yash tulanub te queso te kalalias tons ba te leche. La pozon ta baket sok ta nuhkul. Sok la wak beis hals ba sok tulan chietik te bakele. La wakbon kushlejal, kushlawayon tabotan, sokla kanantayon atukel, hich kushulon abuun. Pero yotik, yakilti ay bila nopo te muken ay tabotane. Ya tzahtayon abil te meyah leh mule. Suente yun hich ya wakon bael ta castigo, yun a te falta kune. Te me ay taoh te mule, chayemonish yun hiche. Pero te me mayuk te mule, mayunuk binash kotan yuun. Melel mero a pehkanehon ta tohol, sok mero mayukip ta tohol. Temeyah toy bae, haat ya nutzon hichuk leon cho. Hasta yawak ta ilela buel ta lahimbelon yuun. Mas pas falta testiguedik yuun, yas lebonik mul ta tohol. Hichiash toishan abilimba ta tohol. Hichbitil chap soldado, yawak bon guerras pisil ora.
Bistuk la wak ayinukon. Halek te la hukon ta ora. Hichmayuk macha la yilonish a te hichuke. Halek tash uhtuk tohme kashon bael ta mukenal. Hichkon a te bitil kashel mabatalon ta balumilale. Melel mero kom te kushle hale. Hayun agbonish la malkinal. Agbon le kubuk inal kaih tebuk. Te matobas taoh yorail. Te yashbon te banti bael yakone. Ha te mayukish bi ora yasuhtontel. Melel yashbon te banti mayuk sakilk inal. Tei tabanti ay ihkinale. Tabanti lum ay puru ashinal. Tabanti mayukish bila toh aye. Te banti pahalisok sakilk inal yilel te yikalk inale. Shite Job. Job capítulo 11. Las hak te Sofar te Naamat vinike. Spisil te ayehetik into. Suhtib me yaskan. Manchuk me bayal yashkopohe. Mahau yak ta nael te bila melele. Yabala kuy te skah te bayal yashkopohat te hich kechah bahtik ta kope. Yabala kuy te mayuk suhtib kuntik te akob ta labanwanehe. Haat yawal te buen toh te nopibal abune. Sok haat nish yawal aba te mayuk bila amulinehe. Ayuk bitil hayas hakba te diose. Hame ayakba ta na te muken kop. Sok te pihil o tanil. Te mero wokol ta nael sventaile. Hichmeya na te mak ashemuk hich ayakbat castigo a te Dios. Te bitil amul a taoje. Yabala kuy te yashu yash ochat a te bitik muken ay ta yotan te diose. Te yashu abun stael ta nael smukul te mach aspisil yashu yune. Bi yashu abun spasel. Melelk ashem hichik stoyolil a te bitil stoyolil te chulchane. Bi yashu abun snael. Melelk ashem hichik skubulil a te bitil te mukenale. Ashem hichik smukul a te bitil te lumk inale. Ashem hichix hamalul a te bitils hamalul mar. Te metal te diose, te me ikawan ta chahpanwanehe, sok te me aya castigo, mach ayashu uns komel. Snaos tukel mach a te yaspas lote, yayil te bila amen yayich pasele, o mawayas na takop. Te bik alil yashiana te hamal burroe, hatomeyasnak inala te bol otan vinike. No patawotan te toh yawak ishaba, kopohan ta yalel wokol tas tohol Dios. Te me akucho amule, chaya mehilel, mame shawak ta na te bila amene. Hichme hun avotan yashu ya toy asit, la malme avotan yash ainat, sok ma vayash tali shivel tavotan. Yame achay tavotan spisil te bitik la yakbat avokole, hichme yash ay bael te bitel yash okin bael te jae. Te akushlehal, kashme hichish shohobil koem a te bitil te kal ta olil kale. Te avokol yakoha ta ikinal koem, hichme yash koatish te bitil ayata sakubel kinale. Ayme bila ya mali, hunme avotan yash ainat. Dios me yas kanantayat, hunme avotan yash wayat. Mame ayuk bila yashivtesa te kalal yakush avotane. Aitzo bol machatik yashtal skanik ustayel abuun. Yan te machatik amenik yames lei koltayel, pero ma vayas taik stukelik. Mas taik tabanti yasnaks baik. Hanash meyas maliyik te lahel yashkot tasventaike, shite Sofar. Job capítulo 12. Las hakshan te Job. Melel haesh te skopesh te lume, te kalal yash lahesh, te ore yash laha te pihil o tanile. Pero te jone, ais pihil kotan uuk, mayuk banti pek elon abunik. Mach amabas na os pisil te bitik awalhoike. Manchuk me mayuk bila paso sok manchuk me toch ayon, sok tayank al yaya ibon te Dios te la kalbei wokole. Yotik te kamigotak yasceluyonik. Te mach ahun yotan aye, ya yilay te mach ay wokol tas tohole. Mas ventauk te melas kotpin shan bael te mach ahyalelishe. Te elek etik lamalk inal yayayik tas naik. Te mach atik yas kontroinik te diose,
mayuk falte yayik stukelik, yaskuite ayik taskap te Diose. Hokobeya wai te chambalametik, hokobeya wai te mutetike, yashu yunik te yakbata nope. Sok nishte lumk inal, sok te chayetik tamar, ay permiso te yakambey te yaspihub te sate. Yubal ay tomach amabas na ohiche, te Dios las pastas kap spisil te bitik aye. Ha yich otas kap te kushle jale, ha kushulyun spisil te bitik kushatike. Te chikinil, yayay te bitil ay te kopetike, hanishich te kehtike, yayay bes buhts te bila ais buhtse. Te mamaletik ay spihil yotanik, ha akbot spihilik yuun te yawilalike, pero te Diose, ay spihil, sok spisil yashu yuun stukel, ay bila yaschap, sok te bila yaschape, yashkota pasel yuun. Te bila yashin te Diose, mayuk macha yashu yuun yaschap pasan stukel. Te macha Dios yashmakot yune, mayuk macha yashu yayakta libre yamvuelta. Te meyaskom te haale, spisil yashtake te bitik aye. Te meyayal mandal, yashtal bayale, yashnoch ta ha te lumk inale. Ta suenta yuel yayay tzalaus tukel te Diose, hanis 20 ne te macha lolaibil, sok 20 ne te loloivanehe. Hayayak chayuk spihil yotan te spihil otanetike, sok hayayak hovehux holik te juesetike. Yashu yaslok esbe yatel mukul ahvaliletik, sok yashut anal yayak bael ta chukel. Yashu yuun yaslok esbe yatel sacerdotetik, sok yaspek ante macha muk skoplalike. Yaskom takop te takuyuanehetike, yaspolpe spihil te chahpanuane mamaletike. Yaskom ta ichel tamuk te machatik ichbilik tamuk sok yaspek ambe yipik te machatik ay bayal yipike. Yayak ta nael te bila mero mukbil ta otanile, sok yaslok esta sakilk inal te bitik ayik ta inale. Yashu yasmuk tes, sok yashu yaslahin te nacionetike, yashu yaspuk bael, sok yasop chantel. Yaskom beis pihil yotanik 20 venehetik ta nación, sok yayak ayukik ta hochol ta kink inal te banti mayuk be yastaike. Te banti shuchlahan yashbenik ta inale, sok te banti shtalshbah ta beel hichuk yakubeletike. Job capítulo 13. Spisilinto, honish kilo ta sit, sok honish kayo ta chikin. Te bila naohik te haeshe, nao uuk te hone. Mayuk bila pek elon ta toholik yuun. Pero hayak an yashkopohon sok te Diose. Hayak an yah nupin batak op sok te machas spisil yashuyune. Te haeshe, ya makik ta lot te bila smelelile. Hichesh te bitil doktoretik te mashlekub chameletik yunike. Te yakuk chabesh ta kope, aywan ap ihilik yashkuyotesh te hichuke. Vokoluk, aybon awayik kop, kotanuk awayik te bila yakale. Te haeshe, yabala kuyik te yakoltayik ta kop te Dios, te bitil yakalesh ta lote. Yabala awak abayik ta abatinel yun ta kopik, te bitil yakalesh ta loloivanehe. Te haesh, ehel awak oha abayik sok te Diose. Yakanik te haesh yashkopohesh yune. Pero, vivan yashkota pasel te yakuk spasesh ta prueba te Diose. Yabal shu ya lolayik hich te bitil te vinike. Te mesen yanasha pasoha abayik te haesh awak oha abayik soke. Ya me yak beyesh buen tulan komel. Te smukul te Diose, ya meshtal shivel ta botanik yuun. Sok yash kub shivel ya awayik yuun. Te akopik mayukish bila yash tuun a. Ha pahal koem sok te tsubilume, hishnash koem te bitil hoyop tzak pasbil ta achal, te mash koltaivane. Yotik, chabanik, yash kopohon. Te me ay bila tal tahtohole, ak ametaluk, chikam biluk a. Yamehlok esba ta kotan, chikam bitil yash koon ta lok el, sok te kushlehale. Manchuk me yas milon stukel te Diose, pero te hone mash yanah kotan. Hame aiskoplal ta kotan te yahtek ambatas tohol, ta yalel te bila yah koltaih baa. Tei ora yah taish a te kolele, melel te macha amen yotan mashu yash ochtas tohol stukel.
Ay bon me awayik talek te bila ya kalbeyesh ta toholike. Yotik ay me bila ya kalish ta hamal. Chapalish kopetikuun suentah kolel. Melel nao te melel te bila ya kale. Te me ay mach ayashuya yalbon te bila mulinehe. Ak amek opohuk. Te hone mayuk bila ya kalyuun sok ak allahukon. Hanashcheb te bila yak amba ta tohol Dios kuun. Mabayahnak ba ta tohol. Mashawak bonish castigo, kahwal, sok mashawak taluk bayal shivel takotan. Kopohan neluk, kahwal, yame hakbat, otemehon nel yash kopohone, haat me ya hakbon tehkope. Albon, kahwal, bitik a tehmuline ta tohole, akbohna bila mandalil tek ashintayehe. Biyun ya nak abata tohol, biyun te hich koemon avuun te bitil a kontro, hichon bitil ya benal te yashlikot yuun te ike. Biyun ya kan ya lahinon, hanash pahalon sok te takin ak. Biyun te ya nutsone, merosh kushul shal leel tamulil ayavuun tahtohol. A wich ohbon ta venta te falta etikun alalto tah keremil. Ya shohbon cadena ta kakan koem. Ya vil te alal yash benone. Ya tzahtaibon te huhuh te kiash benone. Ya konish ta lachel. Histe bitil ay bila yakish ta kaele. Hichon te bitil kuil te yashlah ta chane. Job capítulo 14. Te vinik ainem ta suenta anse. Mero kom te shkushlehale. Sok bayal vokol yashtal ta stohol. Hishnash te bitil nichim yasht ome, pero yash sayub ta ora, yash ash bael, ora yash ay bael, ha pahal sok te ashinale. Pero ha bala awak oha asit ta stohol te vinike, ya bala vik ta chahbahibal ta ora, mayuk mach ayas pas te ay bila lek yashlok yun a te bila mal le kuke. Te memelel te haat nisha awahtaibey, te hayeb kal yash kushin te vinike, te mehat ya awak bey senya te banti mashu yashk ashe, keha asit tastohol, ak alamahuk inal tastohol, ikitaya, ak ayay be yutzilal tashkushlehal testohol ta atele. Te kalale ayitz etelte, yatoh mali beitik spuls tukel, melel ayni spul yayak a. Manchuk me mero yihu benish te yisime, manchuk me kaemish talum te shchuman te ele, pero kalal ya be sikil te hae, yamesh cha yashub shan hachel, yame yak shan ya benal hichuk unin wamal. Yan te kalal yash las tukel te vinike, kashel nash, mashu ta komel stukel. Bante yash baht hiche, te kalal yash lahe, te yalel te mar, yashu yashtub bael, sok te mukul haetik, yashu yashtakehik stukelik. Pero te hayeb kal lek ay te chulchane, te vinik mashlok tel ta mukenal stukel. Mash kushyo tan ta vayel koem stukel. Ayuk bitil ya na kon bael ta yavil te lahele. Te hato ya na on a te kalal la mahish a te avilim ba. Yakuka abahtay beis kalelal te bi ora ya na on shane. Te melah te vinike, ya tabal sha kushinshan. Te hayeb kal kushulone, ya meh mali. Hato te kalal ya sta yorail te yashkash te vokole. Ya avikon, te hone ya me hakba te hichuke. Binashme avotan ya vilon, melel haat la pason kahwal. Te me haya waka si ta yilel te hu te kiash benone, ha maba ya vilbon a te mul te hichuke. Ya chaybon ta avotan te falta kuun, pokbilyash kon avuun, mayukish mul a te hichuke. Te vistikil yash lahik ta hemtzunel, te nivak tonetike, yash helon yavilik. Hichnish te bitil yash chulub ton yuun te hae, sok hish te bitil yash eano ta haal te tzubilume, hich ya lahim beis mukulyotan te vinike. Ya tzaltah kashel, ya lok estas lumal, hich yashin te sit yelave. Te melex koplalk o te snishnabe, maba yayai, te metal vokol tas toholik, maba yasnas tukel. Hana sheyai te shkushul te sbak etal nishe. Sok te smel otan yuun te svokol ta kushinele, shi te Job.
Job capítulo 15. Shchebal vuelta opohik. Las hakshan yan vuelta te Elifaz te tenam vinike hichlayal. Te macha ais pihile, matohol hochol opukias hak a te kopetike. Sok mas toisba sok kopetik te pahal sok ik te maik suen te el yashbahte. Matoholuk na shias mulank op, sok mashial kopetik te mayuk tulan skoplale. Pero te haate, ya la himbes koplal te yichel tamuk te diose. Ya kom te skoponel Dios tameros pisil o tanile. Ha taskah te amen avotan, hayuun hich yashkopohat, yashtal ta avotan te kopetik yashlolo ivane. Mababokol ya kalbat ta hamal te ay amule, melel hanish te ave, te yayak atak abale. Yumbal yakuy te mayuk yan vinik neel abune, sok yumbal yakuy te haat neelat yun te vitstikile, yumbal kuyo te a consejo at yun te diose, sok yumbal yakuy te haat na shatukel merop ihata balumilale, bitika nao ta akop te mabah nao hotik, bitika nao beisba ta akop te mahna betiksba uke, te hotik yihil vinikotikish, bayal bitik kilohtik a te bitilate. Mabaltik ukat a te ya smuktesbat kinal yawai te diose, sok te bitil buen la malkotantik a yak opontikate, bistuk te yawak stalat te abotane, sok te yashlok ishk gilel ta asite, biun yashk oba tastohol te diose, sok te hamal abotan ya suhtes beiskop te diose, mayuk vinik te mero leke, mayuk machal libre ayuun smul. Teme mahunuk yotan Dios tastohol te chul abatetike, teme nihauk te chulchan mero lekta ilel yayile, hauk to balish ahiche te vinik te boloben sok te ilaibilsba, te yayuch koem te bila amen te bitil aita uchel te hae. Ay bon awai kop, ay bila yakalbat awai. Ha yakalbat awai te bila nao sok te bila kilo. Ha te bia yak noptik te machatik pihyo tanike, haik te las nopik ta suenta te antiguos mestatike. Haik te machatik akbotik te lumk inale, haik te mabakapalik sok yan lumetike. Te vinik te spisil ora yaspas te bila mas tohiluke, sok te bayal yash utzinwan, mero kom te shkushlejale, sok yashkash bayal swokol. Te me ay bila yayaye, yashivte sot yuun ta ora. Te kalal mero junyo tan a, yash el kambots biluk yuun eleketik. Mahauk yaktas maliyel, te yashkol tas tohol te ihkinale, hanas yaktas maliyel punyal, te yash milot yune. Te sbak etal, yash tun yuun suel shulemetik, snaos tukel te puersa yayich lahinele. Hame yashivte sot yuun te ihkinale, yamesh makota be yuun koem te kushul woklahel, sok te kushul mel o tanile. Hiche bitil muk ahwalil yashtenavan ta guerra. Hame hiche shkotas tohol te mach yastois kaptas kontroinel te diose. Ha te mashi yastois batas tohol te mach aspisil yashuyune. Ha te mach yayit smahkil yuun yayakbei guerra te diose. Meru hupen te sit yelabe, sok alubish yuun hupel te shchuhte. Te lumetik banti yashnain, hame te hinemikishe, chaybil me yashil te nanatike, busatik me yashil ta hinel. Mas pisilik ora aiskulehal, sok mas mukubskinal ta balumilal. Mashu yaskoltais batas tohol te ihkinale, pahal sok te yash o tak te spule, sok te yash eanot bael ta ik te sniche. Mame hauk yasmuk ulin yotan te lola ivanehe, melel hanash yastal lola yel yuun. Te kalal matos ta yoraile, yash hachish ta sayubel a te skabkabe, te mayukishbi ora yashcha yashubshan a. Pahal sok te tsusub te mabayastas yihil te site, pahal sok te olivo te yashluba te sniche. Te machatik mashichik ta ven ta Dios, mayuk tsumbal yashil ta kinal. Te nanatik yune, te buen chalbil yuun tas lolaibil takine, ilabil sba, yamesh tilik tak ak. Layik yal koem, halas voltas chuh te amen o tanile,
K'alal ayayin tes koem ha ayin te vokolil tak inale. Te sit yayake ha te lo laivaneje shi te Elifaz. Job capítulo 16. Las hakshan te Job hichlayal. Bayal vuelta kayo hish te pahal sok te akope. Te haesh mavayamuk tes bonik inal kai. Hana shabak bonik shan yich yip te vokole. Yumbal mero mayuk slahibal te tohol kope. Bisuen tail te ya tihulayon ta kope. Te haukesh koem ta toholik te bila ay ta tohol. Hishnisha shu yash kopohon te bitil yash kopohesh te hichuke. Yah himulay hol. Yah labanesh te hichuke. Yah busambeyesh ta alel ta toholik bayal kopetik te hichuke. Yashu shaal te ayutzilal te kope. Sok suenta smuk te sek inal. Yun hich yayit shan yip avotanik a. Sok hich yashkucha unik a. Pero manchuk me yash kopohon. Mash kechah yun te bilak ush yakaye. Manchuk me mabayash kopohon. Mash lamah yun te bilak ush yakaye. Las lahimbonis pisil kip te diose. Las pohbonis pisil te machahun kotan basoke. La yakonish ta chukel koem. La shachbonish ta alel mul. Las tohol le bonish mul. Te kavaltik yasnutzon. Yask ason. Yayal lahinel hichuk ti aval chambalam. Chapsit yayilon a. Hichilel te bitil kontro. Te viniketik. Yastos baik tas kontro imbelonik. Chapsitik yaspas bonik kil a. Yayak bonik mahel ta kelaw sventa pek-anel yunik. Te diose la yak onish ta skab machatik amen yotanik. La malk inal yakay a. Kos tsakbon ta nuk. Las chohon koelk alal ta lum. Las ubiltayon ta kashel yakay. Las tohlinon ta yate hibalt imalte koem. Tas hoyobal las lobonik te baketale. Malas na bonik nihtebuk yobolil ba. Pukultik yashil talum kinal te bitik ay ta yutil te chuhte. Skohtol echena te baketale. Spisil yip yashtal yutzinon pahal sok soldado. Bayal mel otan la kai. Hich lahlap chishal paketik. Lahmuk ta tsubilum te hole. Siht emishun bayal ok el te kelave. Ayis tokalil sit yun te ok ele. Manchuk me mayuk mach ay bila amen pasobey. Manchuk me mero lekil koplah kopon a te diose. Hatulan mulil into. Yaskans tohil chahbanel. Balumilal. Masha makbon te kop tas tohol Dios. Aywan macha ay tachulchan te lek koplal yayalone. Te yayalbon tahamal tas tohol Dios te bilas nopoh te kotane. Suente yuun yame yilbon te yalel site. Ayuk mach ayashkopoh kuun tas tohol te diose. Hichbitil ayashkopoh yun tulvinik te yan vinike. Te hayeb shan havil te kushulone. Ora yak tak ashel yakaay. Nopol me yash hachonish tabel. Te mayukish bi ora ya suhtontele. Job capítulo 17. Nopol yashtup ishkik yakaay. Nopolish ais lahibal kushlejal. Yas maliyonish te mukenale. Mayuk macha ayik tahtzeel. Haik nash te machatik labanwanehetike. Tak al akobal yas hachbonik kilimba. Pero te haat kahwal. Yashu yashkopohat kuun. Mach ayan yashu yuun. Haat nash atukel kahwal. Haat kahwal te ahobte sehbeis holik. Masha wak te yas tzalonike. Yame yil svokol ta vinal te yalsnich anik, te machatik skahnash maht anil yayak takabal, te machahun yotans basoke. Haat hich laskan abotan, te spisil amen koplal yunike, sok te yas tuptaibonik kelave. Ayish tokalil sit yun te vokole, te bak etal snok etal shanish yakay te kushule. Te kalal yayilon te machatik lek yotanike, chahnash yotanik yun. Yash ilinik yun, hichon tayotanik te bitil mach amah yichish tamuk te diose. Yayakik puersa tayalel te toh yotanik stukelik, sok te mayuk smul te skabike. Pero laik ta pisilik,
mayuk yah tabeyesh nihtuluk machap yotan tabolilik. Yak tak ashel bael tek al yuun teshkushlejale, te bitik chapal kune, sok tek bitik yah mulans pasel, chayishk ashel. Pero te haeshe, yak atpunik tak aleltik tak opik te akubale, manchuk me ik tek inale, pero haeshe awalik te nopol ay te sakilk inale. Hashanish yah mali te yash lahone, hichme yah chavan ba tawayel ta ikinal. Tehtate, tehmee, tehbankile, te kitzin koeme, hame te yalja, sok te mukenal chene. Banti hil te bilat ubil kontas maliele, banti ay te kutzilale, yabal shkon bael sok ta yabil lahel, suenta yun yahoin ta kush otan ta tzubilum, shite Job. Job capítulo 18. Las hakshan te bildad te sui ta vinike hichlayal. Bi ora yashkehcha takop in vinikto, te yich ohuk suenta ile, yashu yashkopohotik sok te hichuke. Biun te yakishtik kuyel ta chambalametik, sok te yakishtik kuyel te mayuk biyah natike. Yumbal abotanuk ya asesana ba yuun slab abotan. Yumbala kuyo te yashkatpuh ta hochol ta kink inal te lekilk inal, o yabals helta yabil te niwak tonetike, te macha amen yotan yamesh tup te luz yuun, te skahke ma bayash tilish, yamesh tup te luz yune, mas chikna shohobil tasna, te macha sok yip yash bene, yamesh lah yip, hanish yash chuks baate syaknishe. Yames hal hilel syak tabant yashkash, hanime yash potzot yuun. Yayit shahpanel laso tasventa te yakane, yameyit sut el tasnuk yakan. Te syake mukenme ay tabe suenta yuun yastzakot yuun te kalal yashkashe. Tabayuk yash alot smilel yayai, spisil ora ay ta nutzel yayai. Yash lahlip yuun vinal. Te voklahel te chapal yuun yash yaltel tasbak oem. Tesbas nichan te lahele, ha te tulan chamele. Yash puk tasnukulel, sok unkun yasve elimbei tesbak etale. Yayich tasel lok el tasna, te bay lamal kinale, yayich nitel bael tastohol te muk ahwalil yuun te lahele. Yayich tsumel skal tesnae, te biluk yune yayich tzitzanel ta azufre. Pahal sok te takehemish yisim, sok te sayubenish te yabenale. Kashel yash ay ta nael ta balumilal, hich mayuk mach yash ta botish ta alel yuun tesbile. Yameyich chohel lok el ta sakil kinal, yash ko bael ta chohel ta yikal kinal. Yameyich tenel lok el ta balumilal. Mayuk patil al nichan te yash chignah yuun tas lumale, mayuk nihtuluk kushul yashil tasna. Te machatik ayik tas tohol slok evkal, sok te machatik ayik tas tohol smalibkal, te kalal yayik te bila hulem tas venta, yame shivik, sok yashtal tulan shivel ta yotanik yuun. Hame hichashlah bael shkushlejal te macha amen yotan, ha te macha ya yilay te diose, shi te bildad. Job capítulo 19. Las hakshan te Job hichlayal. Hayepto sham vuelta ya wak bonik bayal wokol. Sok te ya vechentes bonik kotan, sok te akopike. Bayal vuelta ya inonik takop. Yumbal ma bayashk eshavesh yuun te hich ya pas bonike. Manchuk te meyunish ay a te mule. Tukelnish ya yakbon wokol te hichuke. Te haeshe ya kuyik te kashem hich lekesh a te bitil te hone. Ya walbonik tahsit te bila ay wokol yune. Ya meskani anaik te hanish Dios te hinohone, te ha te yak ohon ochel tapetse. Te hone yash awunon, ay, yas milonik, shoon, pero mayuk machay yas hakbon. Yahkan koltayel, pero mayuk machat toh bi yas pasbon. Dios las makbonish be suenta yun mashk ashon a. Las potzbonish ta ikinal te beetikune,
las pohbonish te kulehale, la yichbonish corona, kashe las hinonish hilel, kashe las lahimbon sok yisim te bila ais mukul kotan yune, las tilestel tahtohol te yilimba, hichkon yun te bitil te skontro, spisil te soldado etik yun, spisil sok yipik hulik tahtohol, las pas campamento ik tas hoyobal hana, las chahban sbaik yun te yayak bonik guerra. Dios hich las kan te kubik bael tahtohol te kermanotak, soknish te machatik hun kotan soke. Hich kon yunik te bitih yan lume. Te chapomal sok te machatik hun kotan soke, las pihtesonik hilel. Te machatik nainemik tah naa, las chayonish tayotanik. Te kabat ansetik kuun, hich yayilonik te bitil mas nabonik ba. Mas kanikish te yasnabonik shan ba. Te meyakik tuluk kabat vinik, ma vayas hakbon kop. Manchuk meyak kalbei vokol tas tohol. Te meyash nopzahon tas tseel te kiname, yas tenon lok el, hasta te mero nishnab, ya yilayonikish. Te alaletik ya yilayonik. Te kalal yash te kahon ta yolilik, amen bila ya yalbonik ta tohol. Te machatik mero hun kotah basoke, sok te hun ayon soke, mayukish kutsil ta sitik. Te machatik ush ta kotan, katpuhish ta kontro. Te nukulel yaslap sba ta bakel, mero vokol shanish te kushulone. Haesh te mero hun kotah bahtik, yakuknish kushbahon ta botanik a. Melel te diose, las yales bonish tel skap ta tohol. Biyun te ya nutsonik hich te bitil te diose, yumbal ma bayaluk vuelta la homilayon ta tiel koem hiche, lek te ayuk mach ayas tsibuy te kope, te yakuk tsibuy ta lechel takine, ayuk nish mach ayas tsibuy ta lapis takin, ta plomo o ta ton te mayuk bi ora yashtupe, te hoon yahna te kushul te koltabaneh kuun, te haas tukel te yashkopo kun li tabalumilale. Manchuk me huhu shet yash lubah te nukulele, pero te hone, tas kushehal yame kilbei sit te diose. Hon me tamero sit yakil te diose, mero honish yakil, ma yanuk a. La kip yun la kai, te kala la kai te hich la walike, bayal me yakuts intik, te banti hachem tel te swokole, hanish tasventas tukel, te shaesh la calle. Pero halek te yakuka shiik te puñale, ha te puñal yun Dios, te yaya castigo yun a te bila amene. Suenta yun ya naik a te aitul machatoh yash chapanwane, shi te Job. Job capítulo 20. Las hakshan te sofar, te naamat vinik, hichlayal. Bayal ya wa woklahu kotan, mashkuch yun ya kai te kotane. Hayun yak anya sutbat te akope. Te bitik ya walbon tasit, ya wak ilinu kotan yun, pero nauish te bila ya sutbat a. A nauish talek te stalel hich aye, hatonish kalal chiknah tabalumilal te vinike. Te yutzil kinal ya yay te amen otane, ma baya shalah bayal kaal. Te yutzil yotan, ma banaht. Manchuk me hich to stoyolil te bitil stoyolil te chulchane, manchuk me yastais hol te tokale, pero hich me yashlah bael te bitil yashlah te tsae. Te machatik hun yotans basok, hich me yayalik. Banti baht, shik me. Hich me yashchay bael tak inal te bitil waichil. Hame pahal sok te aibila yayil ta sit ta akubale, mayuk mach yash tao ta leel yuun. Te machatik nain soke, te machatik ilot yune, mayukish bi ora yash ilot yuun. Te snitchnab, puersa meya suhtesbei te me baetik te bila la yelk ambei. Mero tulan vinik tome a, sok kerem tome a, te yashko bael ta mukenal chen. Kash buhts an koem yayay te bila amene, yayay beis buhts ta lek ta ye. Yash halah ta ye yuun hich yayay bei a tes buhts e. Pero tapatil ta yutil shchut, yamesh katpuh tas bene noil ye ti aval chan. Yamesh shehtay te kulehalil sbikoh koeme,
Dios me yashlok esbot tashchuht yuun. Melels benen oil yeti awalchan te las loe. Ha yuun yamesh milot yuun. Mameshu ya yaibe yutzilal te ipalk ule halil ayune. Ha te leche sokchab yakta ok hichuk muk ha koeme. Spisil testohol ta atel llame suhtes ta puerza. Mashu yastuntes. Mashu ya yaibe yutzilal te ule haliletik yune. Las lo laibeis biluk sok las pihtes hilel te me baitike. La yunin naetik te mahaux pasoje. Mayuk bi ora yash nosh ut koem. Mayuk bi yash koltayot yuun tesbiktal yotane. Mayuk bi la hilem shutuk te masve eline. Hayuun mashu yash halah tesbuts kinal yaye. Manchuk te me yash esmashan te biluk yune, pero yamesh esmashan uk te swokol ta kinale. Yamesh yalskap tas tohol te amen otanetike. Te kalal yas nohes a te chute, te diose yames tiles bael yilimba tas tohol. Shnilet me yash hul tas tohol hichuk haal. Te memaba taot yuun te pasbil ta takin yash milabane, hame yash hu yuun te tim pasbil ta bronce. Te ya te hibalt im yash kash ta lovel ta olil te sbak etal yune. Te sni ile yash lok ta sehkub. Yash och bayal shivel ta yotan yuun. Yamesh potzot ta mero ihkinal. Yakme ta tilel kak spisil ora. Yash lahinot yuun sok spisil mach a yuun tasna. Tachulchan yash chignantes bot tesmule. Te lunk inal hame yash lebot smul yuun. Te kalal yashmal yilimba tas tohol te Dios, yamesh ay spisil teskule hale. Hame chapal yun Dios yashko tas venta te macha amene. Hame hicheshko tas venta te bila chapale, shite sofar. Job capítulo 21. Las hakshante Job hichlayal. Te bia shu yashmukub kinal kai awunik a, hate yakuka away bonik te kope. Malibon awayik te bila yakale, patil tsenanik te meyak anike. Te kopkune mahauk tas tohol vinik, hayun mero mashunah te kotane. Te meyaway bonik talek te kope, yamesh mahka aveik yuun shivel. Kalal yahna ta kotan, yash shivon yuun, kashel yash lahkip, sok yashnik te baketale. Biyun te yatosh kushinik te machatik amenyo tanik, sok te aito yipik sok skulehalik te kalal yash mamalubike. Yato yelik yash mukub te snishnabik, sok tes mamatake. Te binash yotanik, sok hun yotanik tas tseelike. Lamalk inal tas naik, mayuk bila amen yash chiknahtel tas ventas hinelik. Dios mabayash akbotik swokolik yuun. Spisil ora yash Allah te shams balamik, mayuk bay amen yash Allahik. Te yalsnich anik yash tahinik, sok yash animahik hichuk alal chihetik. Binashyotanik yash wilik, sok yash ochik ta ahkot, ta suenta skop arpa, kayob sok amay. Hich bayal bila ayunik a yash lahik bael tak inal. Binashyotanik yash koik bael ta mukenal chen. Hiche yalbeyik tas tohol Dios. Akbotik lamalk inal, ikitayabotik, mak antik snopel te mandaletik abune. Macha a te spisil yash hu yuun te yaskanya kakbatik ta abatinel yune. Biyah tahtik a te yahkopontike, shiik. Pero te machatik amen yotanik, mahauk yunik te yutzilk inal yayayike. Mero mahichukotan hon te bitil yotanike. Aibal bi ora tupensk akik koem te machatik amenike, bi ora yalemtel vokol tas toholik, bi ora ilin Dios tas toholik te akbots vokolik yune, aibal bi ora yayichik pukel bael hichuk takin ak yun yip te sutub ike, aita alel te Dios yayak beisto yals nishnap te smul te smestate, pero te yakale hanish te machatik amen yotanik, te aita suenta ixtohel ta tulan castigo te smulike. Hani meyash ak ota suenta te castigo yuun te yilimba te machas pisil yash huyune.
Aibal ta yotan te bila yashkota suenta te machatik ayuun te melahis pero aibal mach ayashu yuun yaspihubtes hiche te diose, te bitil haya yilbe ya telix tukel te machatik ayik ta chulchane, ay machatik bayal to yipik, buen lek ayik, sok bina shiotanik, bayal sbilukik, mayuk shamelik a te yashkot yorailik te yashlahike, pero ay antik, te mayuk subusk inalia yayik yashkushinik tabalumilal, hich ayik a te yashlahik, hich mas mulanik a te yutzil ainel tak inale. Pero tamukenal chen spisil pahal yilelik yashkotik, ta spisilik pahal yashlahinotik ta yalja. Yahna te bila anopoh ta abotanik, sok te bila chapala unik ta tohole, ya hohkobey a baik. Banti aisna te mach amalekuk yotan te tulan ya qosbae, shaish kuun. Mabal ayuk opohemesh sok te mach atik yakalik tabele, mabal ayuk shawayik te bitik ya yalike, te kalal yash ilin te diose, yastikuntel boklajel, yan te mach atik malekuk yotanik, mayuk biyash kota suentas tukelik, te shiike. Mayuk mach ayash albot ta sit yuun te bi yilel yatel. Mayuk mach ayash akbot stoh te bila amens pasoje. Te bi ora yas ta yorail te yash ikot bael ta mukenal, yas hoinik bael, yantik patil ayik, sok yantik yash nelahik. Yas lamans baik tas kanantayel te mekot ta mukenal chen, sok hasta kun yayay te lume. Mayuk suenta el te yamuk tes bonik inal kai ta kopike. Spisila lotik te bitik ya walike, shi te Job. Job capítulo 22. Yoshebal vuelta opohik. Las hakshan yan vuelta te Elifaz, hichlayal. Yabal akuy te abiyash tunyun a te Dios, te mach avinikil buen pije. Biyutzilal yasta a te Diose, sok bileki hasta a te mach aspisil yashuyuun, te meleka abatel, sok te metoh ayate. Te meyayik at yuun ya avich tohtesel, sok chahpanel yune, mahauk yun te hun abotan ayata abatinel tas tohole. Hayayik at yuun mero bayal a te bila amen ay ta venta, mero mayuk slahibal te amule. Te haate, manchuk me mayuk skoplal avuun, pero la kambey prendal te avermanotak, la pohbeis kuik, anahtik la avihkitay. Te machatik ayik ta takintiil, mabalawak bey hayuch, te machatik ayik ta vinal, mabalawak bey svelik. Melel ay bayal avib, sok ichbilat tamuk, la kuya ba ta yahwalat te balumilale. Hochosk abik la tikun suhtel te me ba ansetik, sok la utzin te me ba alaletike. Hayuun yotik hoitabilat yuun te avokole, hayun ta orainto, talem bayal shivel ta tohol. Spisil ikuben, mayuk biyashu yavil, melel ayib nohel ha yasmulat koel koem. Te Dios ay tameros toyolil chulchan, te eketik mero toyol ayike, pero ayik ta yetal yakans tukel. Biyuun yakuy te ma bayasna te Diose, yabala kuy te mas pas yayil yuun te pimil tokaletike, bitil yashu yawal te ma bayayil te Diose, te ha ma bayayil yuun ta kob te yak ta pasheal ta bayuk ta chulchan, habal yatun te be ay ta ikinal testunohik te machatik malekuk yotanike, ora lahik stukelik, hich lahik te bitil machatik yash lahik ta nohel hae. Hich la yalbeyik te Diose, ikitayabotik, masha wutzinotik, biyashu yas pasbotik tahtoholtik, te machas pisil yashu yune, shiik. Pero hanish te Dios te nohesbotik yuun te naitik yuun ta biluketike, mame hichu kotans tukel te hoon, te bitil te machatik malekuk yotanike. Te machatik toh yotanik, yayilik, binash yotanik yuun, te machatik mayuk bilas pasohik, yas tseinik yuun stukelik. Te kalal yayilik te yashlah ta chik el takak, te skulehalik te machatik malekuk yotanike. Hayuun te haat, akalamahuk inalawun sok te Diose,
hich me yash chain shan abiluk a. Ak aba tap ihub te sel yuun stukel te diose, ak atahol te skope. Te me yas sutat astohol te mach aspisil yashu yuun, te me ya pek ana abat astohole, sok te me ya lok te bila amen ta na, te me hich ta sit te buent ubil oro te bitil te tsubilume, sok hich te bitil te stonil beha, hame bayal oro sok plata yashkotisha una te mach aspisil yashu yune. Hame yutzilal avotan spisil ora, sok aimes mukula avotan tastohol, te me aibila yak ambeye, yame ya ibate akope, sok yame apasbei te bila ya avalbei tastohole. Buen lek me yashkot spisil bitiki apas, yame sakuptes bat kinal ta bek oem. Melel Dios me yashpek anot yuun te mach ayastois bae, hame yaskoltais tukel te mach apek el yayaks ba. Hame yaskoltayats tukel te me mayuk bila amena paso, te me mayuk mulile shite Elifaz. Job capítulo 23. Las hakshan te Job hichlayal. Yotik ya tomeshkopon chan tayalel te shkushul te vokole. Melel te diose yak hotel yalal skab tahtohol. Ayuk nish bitil yahna banti yashu yahta te diose. Ayuk bitil yahta koel te banti ais tukele. Yameshko kalbe yay te bila ay tahventa. Melel te hoon ay bayal bitik yashu ya kalbey. Yahna ish te bila ya kalbey. Ta suhtesel te bia yalbon te hichuke. Pero te diose mahaok yastenon te yip. Yame ya ibons tukel te kope. Yasna te melel te bia kale. Yame yalon ta hamal te mayuk bila amen paso. Yame yakon ta libres bahtel kinal. Pero te diose yahletas tohols logi kaal. Mabate ay a. Yahletas tohols malib kaal. Hanshich mabayahta te a. Yashbon tas tohol norte, mabachikan ta ilel te a. Yashbon tas tohol sur, hanshich mabachikan. Spisil yilo te jujuh te kiash benone, yaspason ta prueba, pero mero lekme yashlokon. Hichme yashlokon yuun te bitil mero lekil oro. Te hoone spisil ora hat uno bey te be yakobon kil te diose, mayuk bi ora hovegemon te a. Spisil ora hayah chumbei te skope, mahauk yahpas te bila yaskan kotan tah tukel nashe. Te bi ora yaskan yaspase, yaspas, mayuk bi yashu yashkomot yuun. Te bila chapal yuun yaspas bon tah tohole, puersa me yaspas, sok aitoshan yantik pahal sok a. Hayuun mero bayal yahshi yakai, te kalal yahna, bayal shivel yashtal ta kotan yuun. Ha te Dios pisil yashu yuun, te yakohbon shivel ta kotane. Ayuk nish bitil yash ayonish bael ta yik alkinal, ayuk nish bitil yaspozonish bael. Job capítulo 24. Biyun te mashyak tanael te bik alil ya castigo te machas pisil yashu yune, suente yun yashu ya yilik a te machatik junyo tans basoke, te machatik amenyo tanik, ya seltai beyik yabil te mojonetike, ya yelkanik chihetik yun ya yesmantes a te chihetik yune. Yas pohbeish chams balamik te meba alaletik, yas pohbeish chams balamik te meba ansetike. Parte la yakbe yaks baik tabe te machatik me baitike, te machatik pekelik, puersa me yasnaks baik yuun. Te me baitik, ichik bitil hamal burroetik ta hochol takink inale, aisokolik yashloks le svelik, ta takink inal yas tabe sveel te yals nishnabike. Yashbas leik ta bay hilem trigo ta yank alkaltik, o yashbas le banti hilem tsusub ta tsusubiltik, te machatik amenyo tanik. Mayuk sumuhkilik a yashk ash akubal, mayuk biyas koltais baik yun a te sike. Te haal ta vitstikil, yash ach esotik yun. Te mukul tonetik yaspetik tas kahs leel sumuhkilik. Yas pohbeyik yal te meba ansetik te ayinelikto, yas kambeyik ta prendal te yalik te me baitike. Te me baitik, mayuk ishleks kuspakik,
manchuk me escuchohik trigo, pero la helikishta vinal. Yastihbei testonil cha, yun te yaslok esik a te aceite, yast usik ta tekel te usube, yun te yaslok esik a te vino, pero la helikishta takintiil. Kubulto ay te lume te machatik yash okik, yash ahkanahik, sok yakalikishta la hel yayai, pero mash ay botik yun Dios te yayalbeyik wokole. Ay machatik yayilayik te sakil kinale, tas pisil ora ma vayast unik te lekil be yune. Te milawal buen sab yash hach, yun yash basmil te meba, ta akubal yash katpuh ta elek. Te ansibe yas mali yash ikub kinal, sok yasmak ta lek yelaw. Hich yayal, hich mayuk mach ayayilon a shi. Te elek yayochintay naetik ta akubal, spisil yasmak sbaik ta na tak aleltik. Ha meros kontroik te sakil kinale. Te lusyun te aleltik, mero pimil ik inal koem yunik. Halek te yotanik sbolil te akubale, shi te hob. Skop sofar. Te mach amale kuk yotan yameshlikot bael yun ha. Te kinaletik yun bolo ben me yashil. Mayukish mach ayash ate tas tsusubil. Tas kas kishnal te kinale, te toib yash ulub tak ashel. Te mulabil ta mukenal yash ay bael. Yamesh ay ta otanil yun te meros mee, yamesh tio ta yalha. Mayuk mach ayash na otish yun, te macha amen yotane, hich me yash yal talum te bitil yash yal talum te tzetbil te e. Mero tulan la yaksba tas tohol te ansetik mayuk yal, soknish te meba ansetike, mayuk biora las koltai. Pero tasuen ta yip te diose, yamesin te machatik tulan yakos baike. Te kalal yashach ta atel te diose, mayuk mach astalel ay te shkushlehale. Dios ya kushinuk, pero yakalik ta ilel yun te bitil yash benike. Te macha amen yotan, ma bahalk al yash kushin. Ora nash yash ay bael. Ya sayub hichuk bulbil vamal. Hish te bitil yash pus bakoel te trigo. Te me mahichuk te bitil yakale. Mach aishu ya yalbon ta hamal te hovehemon ta kope, shi te sofar. Job capítulo 25. Las hakshan te Bildad hichlayal. Te diose mero bayal yuel. Ay ta shi el stukel. Has tukel te ayak la mahuk inal ta chulchane. Mero mashu ta ahtayel te chul abatetik yune. Yayak beitiluk shohobil tas tohol spisilik. Yabal shu yuun tulvinik te ayinem tas venta ans, te toh yotan, sok mero lek yotan tas tohol te diose. Tas tohol dios mayuk shohobil sok ni hauk mero lekik te eketike. Hauk to balish a te vinik, te pahal sok yal hastukele, shi te Bildad. Job capítulo 26. Las hakshan te Job hichlayal. Bitil yashu yayich yip yotan abunik a te mach amayuk yipe. Bitil yashu yayich koltayel abunik. Buen lek ya na yak el consejo tas tohol te mach amayuk bilayas nae. Sok ya na spihub tesel. Mach ayaloh ba te kopetik ya vale. Mach akopoh tawotan tayalel te kopetik lok ta ve. Shi te Job, skop Bildad. Te mach atik lahemik, te ayik tas kubulil mar, yash nihkik yun shivel te ya. Te mukenal, ha ahwalil yun te lahele. Mayuk bi muken ay tasit Dios te ya. Dios las lim bael te chulchan, sok las hihpan ta toyol kinal te balumilale. Ha yakoh ta yutil tokal te jae, te tokale, mawayash lom yun yalal te jae. Yayak ikubuk sit te ue, yasmakbe yelaw ta tokal. Yayak be stiil te mare, ha stiil yun te sakil kinale, sok te ikinale. Te kalal tulan yashkopoh te diose, yashachik ta nihkel yun shivel te vitstikil yichoh yipik oem a te chulchane. Ta suenta yuel te diose, yas yuk te mare, ta suenta spihil, las tzal te mukul chambalam te Rahab sbile.
las huch'i bael te tocale, hich buen lek hil te chulchane, tas kab las mil te chan yak ta anele. Pero mahauk nash yatel into te bila la kaitikishe, mach yashu yu uns na bayel te yasht yip te yuele, shi te bildad. Job capítulo 27. Las hakshan te Job hichlayal. Ya kalbei ta hamal te Dios te spisilia shuyune, ha te maskan shabanon tas tohil sok te bayal vokol yune. Te hayeb shank al te yakobon kip ta yich el ik, mayuk bi ora yakal lotil kop, sok ma bayakai lolo yuane. Te hayeb al kushulon, yameh pastulan ta yalel te mayuk bi amen pasoje, mashkak permiso te ya tohol le bonik mule. Ma bayah kechan yalel te toh ayon, melel mayuk bias tihbon tak obya kai te kotane. Spisil te machatik yas kontro inonik, ak ameyich castigo hich bitiliash akbot te machatik malekuk yotanik, sok te matohok yotanike. Bitik shan yas mali te macha amen yotan, te kalal yash pohboch kushlehal yuun te diose. Te bi ora yastas vokolik, mabayash ich bota venta yuun dios te meya yalbei vokole. Melel mabayasle yutzilk inal yais tukel, tas tohol te machas pisil yash huyune, sok ni ayuk bi ora ya yalbei vokol. Haesh, yame kak beyesha vilik te smukul yuel te diose, te bitik chapal yuun te machas pisil yash huyune. Te me apisilik la vilikish, bi yuun ya walik te mahichuk suentele, shi te Job. Skop sofar. Te Dios te spisil yash huyune, hame castigo ya yakbei te machatik mero tulan ya yaks baike, sok te mero amen te yotanike. Manchuk me mero tsobol te snishnab, pero yamesh lahik ta guerra, o yamesh lahik ta vinal tas kah te mas tas velike. Te hayeb shan kushul yashil, yamesh milot yuun chamel, te me baansetik yuunik, ma bayash ok etayotik yuun. Te mach amalekuk yotan, manchuk meyas busan bayal plata, hishte bitilia yich busanel lum, sok manchuk me ay bayal skuspak, pero ha meyas lap te kuil pak al te vinik te ayutzil yotane, sok te plata ha meyas kotas venta te mach atoh yotane. Tesna te mach amalekuk yotan, yanash meshvuy, ha pahal sok te spechech ha mal mute, hichnash te bitil slechepat na te mach ayas kanantaik altike. Kuleh a te yashwaye, pero tas lahibal, te kalal yash hach tawayel, mame ayuk bi ayish yun a. Te tulan shivel ya meshhul tas tohol tak aleltik, te tulan chabukil haale, ta akubal ya meshlikot bael yuun. Te buen tulan ik yashtal tas tohol slok ibkal, ya meshkash talikel sna yuun. Mero tulan me yash tenot yuun, manchuk me yaskan yaskoltaisba. Ya mesh nutzot yuun te ike, bayal me yip, sok shpumet mes kop yash nutzot yuun, shite sofar. Job capítulo 28. Yutzil skoplal pihil o tanil. Ay mina etik ta yutil balumilal te banti yashlok te plata, sok ayavil te banti ayich ultesel ta pasel ta lek te oro. Te hierro yayich lok esel ta lumk inal, sok te kalal yayich akel ochel ta kak te ton, te yash ulub lok el a te cobre. Te vinik las lahimbeyis koplal te ihkinale, yashko bael tamero skubulil yutil lum, teita ihkinal yasle tonetik. Yas hispans bata laso ta yutil lum, yas hok minaetik ta yavilik te mero stukel aye. Ta yavilik te banti mayuk mach ayashk ashe, kubul ayik ta lumetik. Tas ba te lum kinal, yashchi trigo teia, pero ta yutil kapal sok ak. Aita tael safiro tonetik teia, aita tael oro kapal talum teia. Ni hau kilohik te shiketike, sok ni yan mutetik te yastiik tibal, mayuk bi ora yilohik te beetik teia. Tehti awal ha malcham balametik, maba yashk ashik teia, ni hauk te leon chohetik yashk ashik teia.
te vinik yayak skap ta tulanton, sok yasbul kalal ta yisim koem te vitzetike. Yas ham kashel be ta yutilum kinal ta vitztikil, yastas pisil ta chapk ule haleletik teia. Yasle tabay yashlok tel te mukul haetik, sok yaslok esta hamalul te bila muken aye. Pero banti yashlok tel te pihil kope, banti ayavil te pihil holole, te vinik mabayasna te hichipal stohol stukel te pihil otanil, sok mabayasta ta balumilal. Te mukul mar hichiayal, mabali aito shi. Te yan mar hichiayal, te hone mabakicho shi. Mashu ta vehtesel ta oro, sok mashu ta manel ta plata. Mashu ta tohel ta buen ubil oro, sok ni yashu ta helel ta buen ubil cornalina ton, sok ni yashu ta tael ta suenta zafiro ton. Kashem hich tohol a te bitil oro, sok Hashem hich a te bitil espejo ton, mashu ta helel a te bila pasbil ta lekil oro. Te pihil o tanile, Hashem hich yutzil a te bitil yutzil te coral ton, Hashem hich yutzil a te bitil yutzil te cristal ton, sok Hashem hich yutzil a te bitil yutzil te perla etike. Mapahaluk sok crisolito ton talem ta Etiopía, sok mashu ta tohel ta tuhbil oro. Banti ashtal te pihil o tanile, banti ayavil te snopibale, maba chikanya yil te chambalametik shiveltik sba, sok mash chiknah ta sitik te mutetik yashvilik ta toyole. Hasta te lahinel sok te lahele, hichiayalik, hanashekaitik stohol ta chikintik, shiik. Pero Dios yilo beis belal te pihil o tanile, hanas tukel snao banti yashu ta tael. Melel yayil kalal tameros lahibals tiil balumilals tukel, soke yayil spisil bitik ayik ta yetal te chulchane. Te kalal Dios yayal mandal te baik alal te yip te ike, te layal mandal te baik alal yashbeen te hae, te kalal las chahpambeis mandalil te bitil yashtal te haale, sok la yakbe yil banti yashbeen te tulan yikal haale, la yil uuk te pihil o tanile. Sok la yil bey te hayeb mero stohole, la yil talek, mero lek ay, shi yuun te diose. Te diose hich la yal bey te ans viniketike. Te shachibal te pihil o tanile, ha te yichel tamuk te kahvaltike. Sok te machak ashel ya yikitay ta pasel te bila amene, ha te macha ais pihil sols tukele, shi te diose. Job capítulo 29. Job kopo suentas la hibal vuelta tayalel te mayuk smul. Las hakshantas la hibal vuelta te Job hich layal. Ayuk bitil hich nishash kon shan te bitil ayon ta nameye, te kalal has kananta yehon a te diose. Te bi ora hala sakup tesbonk inal ta tohole, hich hu kuun benon ta ihkinal. Te kalal mero yihu bone, Dios las kanantayon tahna. Ta nelal ay tahtzeel te machas pisil yashuyune, sok las hoinon uuk te nichnabe. Sok okin talum koem a te leche, sok loktel ta mukul tonetik a te aceite. Ha te bi ora tal nahkahukon ta banti ay tsoble yuun te lume. La yilonik te chieletike, las es baik lok el tahtohol. Hichnish te mamaletik, Hastek ans baik ta tohol. Hasta te viniketik ichbilik tamuk, chabik ta kop, las pasbei ta ilel senia suenta yun mayuk mach ayash kopohish a. Te mach atik yichoh yatelik, kun kopohik, las lap sba ta yeik te yakike. Te mach atik yayilonik, sok te mach atik yayaibon kope, kashtuhbil te abatele, shiik ta tohol. Buen lek koplal yunik. Melel hoon las koltai te me baitik, sok hoon las koltai te me ba alaletik, te mayuk mach ayash koltayotik yune. Te mach amero vokol aye, vokol awal shitah tohol. Te me ba ansetik binashiotanik yuun te skoltaye la kak beyike. Te bilas tohil sok te toho tanile,
honish kicho takotan, hak uine koem huhunk al. Hoon siton layay te maksite, yakanon layay te mach ama balek yakane. Staton layay te mach atik mayuk bi a yunike, sok hoon koltaivane hon yunik te yan lumetike. Hoon la huibei te yanil yeik te amen o tanetike, sok la pohbei ta yeik te sti balike. La kal takotan, mero bayal mek al yash kushinon, hichipal te bitil hi, mamalonish a yash lahon, ta mero name yash lahon. Hichon me te bitil tekte te yicho tsunel tabanti ay ha, te ahchem yabenal yuun tsuhul ta ahkubale. Te kutzile, yamesh achu bael tahtohol, sok ayme kip spisil ora, shoon. Spisilik la yaibonik te kope, la malik, mayuk macha kopo. Junio tanik la yaibonik te stohte selik kune. Te kalal yash lah kotan ta kope, mayuk macha yasut bon te kope. Merut uhbila yaibonik te kope, hishtayotanik te bitil kunil haale. Bina shotanik las maliyik, hishebitil yayich maliyel haal tayorael kaalel kinale. Te kalal tsenon sok yutzil kotan tastoholik, vokolash unyotanik, la yilbon kelaviun te binash kotan tastoholike. La kai mandalte soaneh tastoholik, la kalbei te bilalekias pasike, hichon tastoholik te bitil muk ahwalil, tastohol te soldado etik yune. Te kalal ayik tamel otan, hoon lah muk desbeik inal yayik. Job capítulo 30. Pero yotik ay mach atik yasce luyonik, hateh chiel viniketik, te pek el yavilalikune. Hasni shnab te mach atik ni haug hu, te la kak beis hoinik te tzietik, las kanantay bon te chambalametikune. Bitun kun a te yips kabike, haik te mero mayuk yipike. Taska bayal vinal, sok te mayuk biya shwet yunike. Ta akubal, te kalas tukel ayik ta hochol takink inal a, las nul takin yisim te etik. Las bulik chal va maletik ta pimilk inal te mashtune. Hasta las velinik yisim retama te etik. Yichohik chayel ta otanil yun ansviniketik, tembilik ta autayel hichuk eleketik. Puersa nainik ta nail entikil, nainik ta yanil gemel sok ta yanil entikil. Shavlahanik ta auta yolil te etik, yasos baik ta yanil ishtikil. Mayuk skoplalik, mabachikan bais me estatik, mas nupin te yash nainik ta lumaltike. Pero yotik yas labanonik, yash chahpanik hontol tseluyel kop tahtohol. Ya yilayonik, yask es baik tahtohol, hasta yas tuptaibonik kelaw. Ta ora into, mayukishkip, sok pekahemonish, mashichonikish tamuk. Bayal mach atik yasos baik tahshuk, yas yalesonik, yas makonik, yas leik biayut yas milonik. Yas makbonik be, yun yas kan yas milonik, mayuk mach ayash komotik yun. Hichkoem te bitil ay lomen te hoyob tzakul te lume, te yashvilik tel tahtohol taspisil yipik. Te tulan shivel yaltel tahtohol, te yutzil koplal bah ta anel hichuk ik, te kulehale bat hichuk tokal. Mahk anish te kushulon, la yuninonish te shkushul mel otane, te shkushule yashkotish kalal tah bakel, buen tulan wokol yayakbon taspisil ora tahuhun akubal. Te Dios las tzakonish tahnuk koem, spisil yip yas lilimbon te kue. Las chohonish bael ta ahchaleltik, hichuk tzubilum soktan. Dios kuun, yak ambat koltayel, pero ma vaya hakbon te kope. Ya kalbat wokol, pero ma vaya awichbon ta venta. Pero tulan awak ohisha batah tohol, meros pisil avip ya nutzon. Lawak sialeson te ike, sok lawak slikulayon te tulan yik al haale. Yahna ish te yakan yawak ish la hukone, ha te banti chapal skoplal yashkot spisil te biti kushatike. Yumbal ma bah koltaye te me bae,
Yumbal maba las coltai te calal ay swokol ahe. Yumbal maba okon yun te mach ayo bolil sba. Sok mabal lahuk ustai te mach amayuk bi ayune. Te hone ya kontas maliel te bilat uhbil yashtal tahtohol. Pero ha tal te bilamat uhbiluke. Ha ya kontas nael te sakil kinal. Pero ha tal tahtohol te ikinale. Spisil ora yak ta woklahel te kotane. Yora ilish mel otan tahtohol. Puro mel otan ayon te kushulone. Mayuk shohbil kal tahtohol koem. Ya kontas kanel koltayel tahtohol tas pisil te ans winiketike. Ha pahaloni sok te ha mal tzietik. Sok ha pahaloni sok te abestrus mutetike. Ikubenish te nukulele. Yash tilish yun k'ahyakai te baketale. Te música yun te arpaitik. Sok te música yun te amayetike. Sut pehish tashkushul ok el tahtohol. Job capítulo 31. Tehoon paso trato te kashel mash biktas kotan yuun te achishetike. Vistohos kabiash akbot tahuhtul kalal tastoyolil ulchan yun te Dios te spisil yashuyune. Mabal hauk te macha amen yotan sok ay mulil ta yotan te yashkot tastohol te voklahele. Oyun balma bayayil Dios te biyah pase. Sok yun balma bayayil te bitil yakon tabele. Kashel yakal ta hamal te mayuk bila amen paso. Sok te mayuk mach ayak kalbeis lo la yele. Dios ak aslikbon kalal koem tabaskula. Hichme yasna a te mayuk te mule. Te me ay hovehemon ta toh be. Te me lakak ish salon te bigtal o tanile. Te me ay la yich ishtael ta tohol te bila makunuke. Aka svelimbon yantik te bitik tsunohe. Sok akas bulbonik sok yisim te bila tsunohe. Te me lakak slolaibon kotan ants. O te me ay lah muhtaibe yinam patshuk. Aka ochuk tas criada yantik hiche te kiname. Sok aka wayuk sok te machak ehel taleme. Melel te me hich katel. Mero mulil tahtohol. Ha snup te yakich castigo yune. Hichmek oemish tahtohol a te bitil lahinwaneh kak. Te yas lahinbon spisil te bitik aikune. Te me ay bitik las kambon tuluk abad kuun. Spisil ora la kakbei te bilas kambone. Biyan yaskan yahpas. Te me bon tastohol te diose. Via kalbei te me la yichbon ta venta te katele. Hunash Dios las pasotik. La yak chiknahukotik tashut metik. Akbot shkushlehalik yuun. Sok la yakbon kushlehal uuk. Spisil ora la koltai te me baitik. Te kalal mayuk biyashtun yunik. Sok mawalakak ashuk swokolik. Ta vinal te me ba ansetike. Mayuk bi ora tukelah lahin te veele. Spisil ora la kak beis veel te me ba alaletike. Spisil ora hich la kak ba te bitil tatil tas tohol te me ba alaletike. Spisil ora hoon la koltai te me ba ansetike. Te kala la kil te ay machah la helish yuun te mastas kus pake. Sok la kil te me ba te mayuk stotz. Te stotzil chihetik kuun la kak beis kishnais baik a. Wokol awal shitah tohol yuun. Mayuk bi ora la kutzin te me ba alal. Manchuk te me hun ayon sok te juez. Te me mal meleluk te bia kale. Ak al tzokuk koel kab alal nehkel. Sok ak ayich kasel tak ashel. Te hone shio te castigo yuun te diose. Yabalk an kuchuk kuun te smukul te yuele. Mahauk smukul kotan la kai te oro. Sok mayuk bi ora te hayib kotan la kai. Mayuk bi ora ha binash kotan yuun te yash esmah te kulehale. Sok mahauk aita kotan te bayal yahpas ganar. La kilbei te shohobil te kale. Sok la kil ta bel sok shohobil te u. Pero mayuk bi ora lah chun ta muken. Sok mayuk bi ora lah tikumbei buhtziyel taskab. Hasnup te yakich castigo yuun te hichuke. Melel hayah mukta kotan te Dios ta chulchane. Mayuk bi ora binash kotan yuun te me ay swokol te kontro. Sok ni hauk binash kotan yuun te me ay tal wokol tas tohole.
Maik bi ora la kalbei bolk op tastohol, lek te yakuk shlahe, ma shokon tastohol te kontroe. Te meha te mach atik hun lumal sok te yotan yayutzin te yanlume, te hoone, ma balakak ashuk akubal yuun ta kaye, spisil ora la hambei na te beometike. Maik bi ora ma bakalo te falta kune, ma hichukon te bitilyantik te mashyalike, ni maik bi ora nopo te yahmuk ta kotan. Taskah shiel te answiniketike. Maik bi ora ma bakopohon, sok maik bi ora lahmak bata na, taskah shiel ilayel yuun te answiniketike. Ayuk bitil ay mach ay bon a te kope, yakak firma yuun te bila kalohishe, yotik, haak as hakbon kop te mach as pisilia shuyune, ak ayit tsibuyel tahun te mule. Yame kich bael, mero hunko tanya kich bael, yame koronain. Te hoone, yame kakbei ta suen ta Dios ta spisil te katele, mero hamalmek inal yakai a, yashnopzahon bael ta stohol. Te lumk inal kuun mabayas lebon mul ta chulchan. Sok ni hauk te surkoetik aisokolik ta okele. Pero te me ay macha la kelkambei te sitiabal tsunub lok yune, o te me ha ay la lolay beis biluk te machatik yashatehik ta skinalike, akachiuk chishetik ta kinal, mamesh chitrigo te a, sok akachiuk bol hamaletik, mamesh chiste a te cebada shi te job. Hich la yotan ta kop te job ta suentas koltai bels ba. Job capítulo 32. La yax ba a te Eliú. Te oshe viniketik, la yilik te yakov puersa ta yalel Job te mayuk smule, hich kechahik ta kop sok. Pero tul vinik Eliú sbil, snichan barakel, ha te busil vinik, ha patil al nichan yuun te ram, mabahuish yuun te las mukshan ta yotan, te yilim ba ta stohol Job. Ha yuun te yakov puersa ta yalel te mayuk bila amens pasoje, sok te mayuk smul ta stohol te diose. Sok hanishich ilin ta stoholik te oshtul, te macha hunyotans basok Job. Melel te bitil mabahu yunik suhtesel te skope, halayay a te Eliú, te mabahu yunik skoltayel ta kop te diose. Te Eliú, melel ha mero kerem to ta stoholik ta spisil te yantik, las mali te lah yotanik ta kop sok Job te yantike. Pero kala la yil te mabahuish yunik suhtesel te kope, mabahuish yuun te las koms bata kop. Hich hashtag kop te Eliú. Sbabial skop Eliú. La yal te Eliú. Melel keremon te jone, mamalesh te haeshe. Hayuun mabahu la kai te la kal te bilah nopohe. Hich la yal te kotane, ak opohuk te macha yilo te bi ay ta pasele. Te macha bayalish yavilal ak ayak ta ilel te spihil yotane, shon yuun. Tamero melel spisil viniketik yasnaik inal. Melel te macha spisil yashuyuun la yakbei te espiritu yune. Pero mahauk ayak ihil otanil te me bayal havil yashkushinotik, sok ni hauk ay bitoh yayak ta nael te isimile. Hayuun hich la kal, yotik ak ame ya ibonik kop, melel abiyakal te buk te shone. Yakon ta yayel talek te yiptahib te kop, abunik te la avalikish te haeshe. La kilesh yakaleshtas leel te mero lekil kopetike, sok la kil te mayuk nihtulukesh te hua unik yak lek suhtib skop te Job. Suenta yun mabaya kuya baik ta mero pih'a. Hate Dios tukel te yas hakbei skop te Job, mahauk te vinike. Pero ni hauk te Job te yas tohlinon ta kope, sok ni houkon ya hakbei skop hich te bitil haeshe. Tatik Job, hain ostul viniketik into, hoe hemikish ta kop, ma shwets kopik te yas suhtesbat a te akope. Pero mamesha kuy te yash kechahon ta kop te bitil chabik ta kop te yantike. Te mabaya hak batish te akope. Yameh tzak bael te kope, yame kal te bila yaskan yakale.
Mero nohel takotan yakai te kopetike, mashuish yakai te yahkom ba. Yasht omonish yuun yakai, histe bitil bino yich opulel ta yachil nuhkule. Yamesh kopohon, hichmeya sham a te kotane. Yame kakbat suhtip te akope. Mayuk mach abayal skoplal takotan, pahalmes skoplal takotan ta pisilik. Tamero melel, mayuk bi ora ay mach ay skoplal, o mayus skoplal takotan. Yame yakmun castigo yun ta ora te paswane te mehichiah pase. Job capítulo 33. Hichuun tatik Job, ay bonme away te kope, mero hamesh awak a chikin a te bila yahkalbate. Ayish take yakay te suhtib te akope. Yamesh kopohon ta spisil kotan, sok yame kal ta hamal te biyayal te kotane. Te Dios te spisil yashuyuun, las pason, la yakbon chulel, sok la yakbon kichik. Yame a hakbon te kop te me yashu abuun tatik Job. Chahbana aba suenta yun yamesh ayanotik. Te haate, sok te jone, pahal me kileltik tas tohol te diose. Pahal kich otik pasel tatsubilum. Hayuun mame shiva tas tohol, melel mame yunuk yakak bata ichel tamuk abuun. Pero ay hich la awal la kai, hich ay la kai te kope. Mero lekon, mayuk bila amen paso, mayuk falta tao, ni mayuk mul tao. Pero Dios yasle bi ayakbon mulin, hichon tas tohol te bitil skontro. La yakbonish cadena takakan, sok la yilon te bitil yash benon, shaat la kai. Pero te bila la vale, mahichuk yaskan alel, melel te diose, mero mux tukel, ma pahaluk sok an sviniketik. Biyuun hicha valbeitas tohol, te mabayayich bata venta te yiptahi babuun te akope. Te diose bayal bantias koponotik, pero mabayash ko takotantik. Ayas koponotik ta akubal ta waichtik, sok ay bilaya yakbotik kiltik ta sitik, te kalal yash och wayeltik, te kalal merok ubenish wayeltik ae. Te ansvinike, Dios yash kopo ta chikin, yas pasta mandal, sok bayal yash shivtes. Suente yun ya yakbe yikitay tesbol a telike. Sok suente yun ya yakbe sna te malekuk te toy baile. Hichas koltay te mashbah ta mukenale. Hichas koltay te mashbah ta suenta lahele. Tayam vuelta, Dios yas tohtesta suenta chamel te ans vinike. Ya yakbe snaik inalta suenta bitil ya yakbe ushubux kohtols baketal. Spisil veeliletik manchuk me buen buhtsanik, pero mamesh malish ya yai. Tesbaketale yamesh kun tzuh bael, hasta yashchiknahta ilel tesbakele. Teshkushlehal yamesh kotas tiil te mukenale, yamesh kotas ti te lajele. Pero te menopol aitas tzel tulchul abad, manchuk me ay mil te yas kontrok optai, te me lek ay, te me shis koplal yun te tule, sok te me ayal ta hamal te toh te yatele. Te gusna bello bolilsba, te mehiche yalbe yai te diose, kolta yata lajel, melel lahta bellish te skolele, te shiuke, hishto me yashcha le kubshan a te sbaketale, hich me yashkotshan te bitil kerem. Hich me yal vokol tas tohol Dios, hich me yas tsakbots kop yuun, bayal me yutzilk inal yay a yayilbe sit te diose. Yamesk ahintay be yay ansviniketik te yutzil yotan te diose. Hichmea yaltak ayo, lah tahmul, lah paz te bila mas tohiluk, pero Dios mabalaskan la yakbon castigo yuns tukel. Lah toskoltayon taskab te lahele, hichiatoshu yakilshan te sakilk inale, shime. Te Dios ay hichias pasbei hunche vuelta te ansvinike, yaskoltai taskab te lahele, ya yakbeshan yil te sakilk inale. Tatik Job, ay bonme away talek te kope, mamesh kopohate kalal yakon tak ope. Teme ay bila yakan ya awale, kopohan me. Teme hiches kan alel te bila ya awale. Binash me kotan ya kakat tak op. Pero teme mauke, halek ya me away bon te kope, mamesh kopohat hiche.
Hoon meya kakba ta nop te pihil o tanile, shite Eliú. Job capítulo 34. Shchebal skop Eliú. Layal shante Eliú, hich layal. Haesh te piheshe, sok te noptes bileshe, aibon awayik te kope. Te chikintik, yasna sahtayel te kopetike, hichnish te bitil kehtik yasna te bila ais buhtse. Hanishich yaskanya sahtaitik te bitil ais ventail te bila aye. Hame yaskanya noptik te bantitoh yakaitike. Tehtatik Job, hichayal tahamal, mayuk bila amen paso, pero te diose, maskanya chahpan tastohil. Lot meyashko te meyakal te ay mule, mabayash lekub te kehchene, manchuk me mayuk bilah muline te shie. Mayuk machahich te bitil tehtatik Job, kash bayal yaslaban te diose, hich te bitil machatakin yotane, bayal yayuch te hae. Yasmulan te yastzosba sok te machatik amen yotanike, sok yasmulan te ha yashoin te machatik mabalekike. Yayal te mayuk bila yasta a te vinik te meya yak puersa te hauklex koplal yun te diose. Pero haesh te ayap ihilike, ay bon me awayik kop. Mameshkal ta kotantik te yaspas te bila amen, sok te bila mas tohiluk te Dios, te spisil yashuyune. Te Dios, hanisha yak besto ta huhutul te biyilel te yatelike. Hanisha yak beita suenta te bisnu piashkot te yatelike. Tamero melel, te diose, ha te spisilia shuyune, mayuk yaspas te bila amene, stalel toh yo tan stukel. Mayuk macha akbot yatel yuun ta svein tainel ta suolol te balumilale. Te meyas pohbesh kushlejal te ans viniketike, pahal meyas lahik ta spisilik. Yamesh chasut peik shan ta tsubilum yam vuelta. Te me ay lex nophibal abune, ay bon away te kope. Ayame away talek hiche. Te mea yilay te toho otanil te diose, mabayashu yasuen tainuan te hichuke. Yabala le beismul te machamero stalel toh yotans tukele. Te meha amen te muk ahwaliletik, sok te meha amen te machatik bayals koplale, te diose mababokol yalbei tasitik. Te dios mayanux koplal yun a te machatik ochemik ta ahwalil. Mahauk toyols koplal yun te machatik ais kulehalike. Sok mahauk pekels koplal yun te machatik mayuk kulehalike. Melel halas pastas pisil stukel. Te ans viniketik, yash lahik ta oranash, yash lahik ta olil akubal, yash hachkob yunik, sok yash chayik bael tak inal. Te macha ayuele, mata suentauk ans viniketik, yash chay bael stukel. Dios yayil te bant yash ben te ans vinike, sok yasna beis pisil te bitil yash bene. Mayuk ik inal te mero ik, te yashu yash makot yun te macha amen yatele. Te diose, mabaya yalbe bi ore yayik tas tohol, suenta yilel yatelik te ans vinike. Te diose ma puersa uk te yas hakbei te bitix paso, te yas pehkambeis koplal te machatik mux koplale. Suenta yun yakbe yans helol ta yavil. Te diose yilo te bias pas te ans vinike, ta akobal yashkot yashin tak ashel. Yakbe tulan mahel ta komon sitil, melel mabal askans unik te sbelal te bitil yaskan yash kushinotike. Hata suentaik te awunik tas tohol Dios te me baitike, soknish te machatik ais vokolik ta utzinele, hich ay bots kopik yuun Dios. Pero te me mash kopoh yuun te diose, mach ayashu yuun ayalbeis mul te utzinvanehe, te me yasnak yelaw te diose, mach ayayilbei te smule, hastukel yayil lumetik sok huhutul ans viniketik. Suente yun mame hauk yash ochta ahwalil tas tohol te lum, te macha amenyo tan te yashlo laivane. Aibal hich la val beyish te diose, la kakbata lo layel, pero mabayah leishmul yam vuelta. Akmon kil te falta etik te mabayah kil te jone, te me amen te katel te jone, mabayah pasish yam vuelta, shat baltas tohol. Yun bal yak ante Dios ya yak bats tohol akabe, chikan bias ante abotane, manchuk me ach ayota abotante diose.
Melel haat yaskan te ya'wale, maho konte aibi yakale, halakai te bila na oje. Te machatik aispihil yotanik te yayaibonik te kope, sox pisil de machatik yasnaik inal taleke, hichmeya yalbonik. Te Job masna te biyak ta yalele, te skope mayuk suentail. Ak astahta yay talek te Job, melel te skope, haskop te macha amen yotane. Mahaoknash te aismul te Job, stoyo toshans batas tohol a te diose, tahkomon sitik yas laban te diose, yash ots lebe yan su tips tukel, shiikme, shi te Eliú. Job capítulo 35. Yoshebal skop Eliú. Layal shante Eliú, hich layal. Tatik Job, hichbal stohil yawai te hun abotan yawal bei te haya akan te yayichbata venta te Dios te bia vale. Melel hich avalo bei te Diose, bia venta on ate meyah lehmule. Bi amen yashkota tohol yuun, shaat. Hoon yasutesbate akope, soknish te skopik te machatik hun abotan abasoke. Ila muela vil te chulchane, ila vil bis toyolil aita tohol te tokaletike. Te meya ta amule, mayuk bila amen ya pasbei a te Diose. Manchuk me mero bayal ya le te amule, pero mayuk biya pasbei tas tohol. Te melek te abatele, mayuk bila ya wakbei a te Diose. Mayuk bi yutzils lekil ya wakbei a te Diose. Ha te ans viniketik te pahalat soke, haik te ya wakbei sta a te amule. Sok haik nish te ya ayilbe yutzilal te lekil a te liletik awune. Tas kash kushul te tulan wokole, yash awunik te ans viniketik, yun yas lei koltayel yun te machatik aibi yashu yunike. Pero mahauk yas leik te Dios te ha pasotik yune. Te has tukel te ayak kiptik te kalal, ihkuben yashul tahtoholtik te wokole. Ha te ayak spihil kotantik, sok te ayak noptik ta sventa chambalametik, sok te mutetike. Yash aunik, pero maba yash hakbotik yuun te Diose. Melel amen yotanik, sok buen toiba yayak sbaik. Te Dios te spisil yashu yune, mayuk suentel yashkot yuun te lotil kopetike. Manchuk me yawal te maba yavil te Diose, pero mali ya avil, te bila aita venta yilos tukel. Yawal te maba yash ilin, sok te maba ya castigo, te mayuk bayal skoplal ta yotan te mulile. Pero tatik Job, te bila ya kata yalele, mayuk shuhtuk suentail, lom bayal ya kata kop, pero te akope, mayuk lex nopibal abuun, shi te Eliú. Job capítulo 36. Shchanebal skop Eliú. Layal shan Eliú, hich layal. Maliyah tebuk, yamesh och pihub tesat, melel te hone aito bitik chapalkuun ta suentas koltayel tak op te Diose. Yotik, yamekal te smukul spihil kotane, suente yuun yakak ta nael, te yuni shitiaskan a te bitil yaspas te paswane kune. Yame ana te malotiluk te bila yakale, melel te tek elon ta tohole, pihkotan, sok huem kuun. Te Diose, spisiliash hu yuun, sok mero muk spihil stukel. Sok mabaya yilay te macha mayuk smule. Mas pasvei perdon shkushlehal te macha amen yotane, pero toh bias pasvei stukel te macha me baitike. Spisil ora yas koltai stukel te me baitik, te toh yayak sbaike, yayak nakahuk sok te muk ahwaliletik, yayak toyuk skoplalik. Pero te me yayichik chukel ta cadena, sok te me kush obol sbaik yun te shkushule, Dios me yash akbot yilik yun te bila amen las pasike. Sok te bitil, la yak sbaik ta tzalel yun te toy baile. Yas kopon suentas tohtesel, sok suenta yun yayalbei te yakuk yikitayik te sbolilike. Te me yayichik tamuk te me yayak sbaik tas tohole, binash me yotanik, sok bayal me yutzilk inal yayayik, te hayeb shank al yashkushinike. Pero te me maba yayichik tamuk
Tei mayuk bis na uhik yash lahik, sok yash koik bael ta mukenal chen. Te machatik amenyo tanik, bayal yash ilinik, sok manchuk me ayik ta chukel, pero ma bayask anik koltayel. Mero chieletik toa yash lahik, keshlaltik sba yash lah bael. Te diose, ta suenta swokol yas koltai te macha ay swokole. Ta suenta shkushul swokol ya yak beisna biswentail. Hanishich las koltaya ta woklahel. La yakbat bayal biyashtun abuun, sok la yakata libres tukel. Las nojesbat ta butzanil ve eliletik ta mesa. Te castigo yak ta koel ta venta. Ha pahal sok te castigo yuun te macha amenyo tane. Mashu abuun smakel, fuerza meyash ko ta venta stohel. Mamesha wak abata lolayel ta yichel amen mahtanil takin. Mamesha wak yunin bata votante bayal takine. Te kalal ayata vokol mayuk bila yashtun abuun. Ni hauk te awabe, sok ni hauk te avipe. Mamesha ahik avotan yuun te yash ochish akubal koem, te bi ora yash ay bael te lumetike. Tsahtayame aba, mame suta tas pasel te bila amene, melel te haate, la vichish pasel prueba tas venta te avokole. Ila vil te smukul yuel te diose, mayuk tuluk maestro te pahal soke. Mayuk machayash albot yuun te bila yaspase, sok mayuk machayashu yayalbey te mabaleke. Tas pamal balumilal, yayalbeyik yutzil skoplal te bitix pasoje, sok yamesk te yana te yavalbey yutzilal. Spisil ansviniketik, yashu yayilik, manchuk meta akobal, pero yame yilik. Te Dios mero muk yuel tahyalel, mashu kuntik snael te smukule, sok mashu kuntik yahtayel te yavilale. Te Diose, hayas tzopta ulutul tayavil te hae, tapatil yaskat punta haal. Te haale, shahet yashtal ta tokal, ta buen tulan haal yashial koel tasba te ansviniketike. Macha yashu yuun snael bi yuun yashben te tokaletike, sok bi yuun te tulan yashkopohik te bitik yashtom ta chulchane. Te Diose, hayas lim bael tasba mar te tsansevale, yayak muhkuk hilel tameros kubulil te mukul mar, hichas maklin te lumetike, mero bayal suelik yakbey. Shlem lahet yas bentes tas kaps tukel te chabuke, te banti yas tohlin baele, te nish yashkot hish te bitil spasoh mandale. Te skop chabuk, haya yalbey skoplal te diose, te tulan yik al haale, haya yalbey skoplal te yilim bae. Job capítulo 37. Te kalal yakil te tulan yik al haale, shtushton yash hach te kotane, hichekai te yashlok ish te kotane. Aibe yawais tulanil skop te diose, hate chabuk te yashtom lok el taye. Hastukel yashtoh bael te tsanseval, tas pisil te chulchane, tahun stiil, sok tayan stiil te lum kinale. Yash chiknah ta ayel te yashtom chabuk, hame te kalal yayak chiknahuk te stulanil te skope. Te kalal chikan ta ayel te skop hichuk chabuke. Yak ohik puersa lem lahanel te tsansivaletike. Te kalal tulan yashkopo te diose, ay bitik chap ta ilel yash chiknah yuun. Mukik te bitik yash chiknah, mayuk mach yashu yuun snael. Yaspasta mandal te toibe, hich yashyal koel tasbal lum kinal, sokhaya yal mandal te yashyal koel te haale. Yayal mandal te yasnak sbaik tasnaik te ansviniketik, sok te yakuk snaik te has tukel te hich yaspase. Te chambalametik yash ochik tasnail chenik, te yasnak hilel sbaik Tas tohol sur yashtal te buen tulan ike, tas tohol norte yashtal te sike. Tayik al ye Dios yashchignah te toibe, te nivak haetik yashtulanub hichukton. Te diose, haya sikuptes te tokaletike, te yayak chiknahuk te tsansevale. Te tsansevale, bets yashbat skal tach ulchan. Hichayak tach unel samandal te diose. Hichas pastas pamal te lum kinale. Tas pisilinto,
yashtun yuun Dios, suente yak el castigo te lumk inale, o yuun yak beyil te yutzil yotane. Tatik Job, Malia, aibon awai te kope, no pa awai ta botan talek te bitix pasos Dios, te chapnashta ilele. Yabala na biyayut yaspas pisil te Diose, sok biyayut te shlem lahan yak ashuk ta tokal te tzansevale. Yabala na bit el yashliko ta ik te tokale, hame yak ta na el yutzil smukul spihil te Diose. Te haate, ay avokol yuun shkishnal te akue, te kalal yashpotso te lum kinal yuun shkishnal ik yashtal tas tohol sur. Yabal shua buun yakoltai tas limel bael chulchan te Diose, hichbal tulan yashila buun te bitil lechel takine, akpotik natik via kalbeitik te Diose, ayotik ta ihkinal, mayuk ka te hiptik. Te hone ni yakuk shukuun te yakal te ya hoin ta kope. Melel te mehichah pase, hich koem yayel te yunish yahkan yash lahonishe. Mashu ta ilel te kal te me mukot yuun te tokaletike, pero te me huchiyot yuun te ike, ora me yasham te chulchane. Shohobil oro yilel yash chiknah tas tohol norte, te kalal Dios yashtal sok shohobil te shiveltix ba te smukul yuele. Mashu kuntix nael te machas pisil yashu yune. Melel mero muktak ashel te yuele, sok mero to te bila yaspas tukele. Mero lek biyaspas, mayuk machaya yak beis wokol. Hayuun yash ichot tamuk yuun te ans viniketik, mayuk suente el koemik tas tohol te machatik pihike, shi te eliu. Job capítulo 38. Job koponot yuun Dios. Te Job koponot yun kahvaltik ta yolil buen tulan yikal haal, hishlayal te kahvaltike. Mach ayakuya baa te shchebet abotan tas nael te kanantayel kune, sok te awak chiknahuk ta kop te ma baa naoje, yotik yame awak bonkil te yip abotane, yame ahakbon te bitik yahok obate. Banti ayat te kala lahpas te lumk inale, albon me kai hiche, te memero melel te bayal bitika naoje. Yabala na mach alas pis, sok bismukul laskan layil te mach alas pase. Banti kahal hachel tel te yiptahibe, mach alayak beis kahtihib te ton te ipahem ae. Te kalal yakalik ta komong ayoh te eketik ta sakubel kinale, te kalal binashotanik te abatetik kuun ta chulchane. Te kalal om hachel ta yolil lum kinal te mar, mach alayak beis ti suentas mahkil. Hoon la kakbeis kuin tokal sok pimil tokal suentas behchil. Hoon la kalbei bantik alal yashben temar. Lahmakbei ta llave testie. Hich la kalbei, linashmek alal yashkoat into, mameshu yashelavat kashel, lime yashuls masbah te yip testulanila bele, lakut. Te hayebishk al te kushulatak inale, aibala waloh mandal te yashlok tel te kale, te hichya sakub atek inale, sok te yashpuk bael te sakilk inal yuun talumk inale, sok te yasnaks baik te machatik malekuk yotanike, hichya chikna te biyilel te balumilale, sok hichya yir stin taul koem suentas bonil hichuk uil, sok hichma baya yich ak el sakilk inal te machatik malekuk yotanike, yayak beis lahibal te bilas koplal yaspas te malekuke. Aibala vilo te chap ta ilel skubulil te banti yak ta lok el tel yalel mukulmar. A vilo bal banti ayik sti te shiveltix ba yabil te lahele. A naobal te bismukuls hamalul te lumk inale. Te memelel a naoh tas pisile albon meka hiche. Bantik ehbil te sakilk inale, sok bantik ehbil te ik inale. Yabal na yak el bael tameros lahibal stil balumilal, sok yabal shua buun te yawakshan suhtel tabanti hachemtele. Yaban ana, melel aish bayal awabilal, ayine matish atek alal chiknahe. Aibala vilo te banti aisk ehibal kuun te toibe, sok te sikil bate. Te yun yahtikun tayora il voklahel, tayora il te hachem kop, sok te alal hachem guerra.
Bi beilias unte sakil kinalte kalalias pux bae. Bit ilias lims ba bael te ik, tas tohols lok ib al tas ba te balumilale. Mach ayas hambei lok els be te buen tulan haal. Sok mach yak be yil be te tsansival sok te chabuke. Suente yunya yak haal ta hochol ta kink inale. Teita banti mayuk mach anainemike. Suente yunya yak be yaklel te lumk inal te takine. Sok te yak chiuk unin wa maletik te ae. Mach a te stat koem te haale. Sok mach a stat te tsuhule. Mach a te sme te sike. Sok mach a sme te toive. Mach yak tulanubuk hichuk ton te hae. Sok mach yak tonobuk tas ba te snabilale. Haat bal awak beis tos ba tas pisil ora hiche te shanab eke. Sok haat bal awak beis pits ba te orion eketike. Haat bal te awak lok oktel ta yorail te sakubelk inal eke. Haat bal ya tohtes ta bel te eketik osa mayor. Sok te osa menors bilike. Yabala na bi mandalil yich of 20 en el a te chulchane. Haat bal yash mandal te swanat talum kinal a te mandalil etike. Yabal shua buun ya pasta mandal te tokaletik te bayal ha ya yak batel ta tohole. Te me haat ya pasta mandal te chabuk te ya tikun ta bayuke. Li ayonto ayon meta tohol shibala buun. Mach ala yak beis pihil yotan te mutetike. Hishte bitil te ibis sok te tatmute. Macha ais pihil yun snael hayeb tokaletik ay. Macha yashu yasham suenta yun ya yaktel haal. Suenta yun yashkatpu ta achal te tsubilume. Sok yun hanish yaslap sba te tulan lumetike. Haat bal ya lebei ti bal sok yalatak te me leon chohetik. Te meron nohel chuhtik a yashilik yune. Tek alalias nax vaik ta yavilik, o ta pimilk inal tas maliel te tibal yashtale. Mach yak be svelik te mukul hohetik, tek alaliak tas leel svelik a te yalatak, te mero shche lahan ta au tas kanel tas tohole. Job capítulo 39. Yabala na bi ora yashtok yalik te hamal tensunetike. Aibala viloh yashtok yalik te me chihetike. Yabala na hayeb kal yiko a te yashtok te yalike. Te kalal yastokes te yale. Yashkosba hich yashtok te yale. Te yalatake yayijipik. Sok yashmukobik ta hamaltik. Kashel yashbahtik ma bayasutikishtel. Mach alayak ta libre te hamal burro etike. Mach alaskoltai bael. Hoon la kak be yil. Yun ha yawil yashko te hochol ta kink inal, sok te lumk inal te mero mayuk yutzile. Mas mulan te kopetik ta lume, sok mashich beyik ta muk te yaw te arriero e. Yash been ta vistikil, yun yasle vamal sveelin, yasle biluk yashal vamalil sveelin. Yabala kuy te yask an abatinel abuun te hamal toro, Yabal kuy te yashk ash akubal yun tasnat te awakashe. Yabal shu ya chukbe yugo tasnuk te yawak puersa yun yawak beisok te alumak inale. O yabal tsaklina ta pat tasuyel te lum ta inale. Yabal shu yasmukulin awotan yun te bayal yipe sok te yawak beis pasbat awatele. Yabal kuy te yayak sbat abatinel abuun. Tas kuchel te sit awawal at unube, sok te yatsop sok te bi ay tas huihibal at trigo, te chesh akan mut abestrus bile, binashotan yaslich ulay shik, pero te shike, mapahaluk sok te stuhbilal shik te sigwenyae. Yash ay hilel ston ta hi ileltik, suenta yun yashtok tas kishnal kal. Mabayasna te me ay mach ayash tusbot yune, sok te me yashu yashtek bot yun chambalametike. Tulan yo tantas tohol te yalatake, hichilel te bitil ma yaluke. Ma suenta uk te me malekuk o te yatele. Melel yun hon ma balakak beis pihil yo tan, ma balakak beis nak inaltalek. Pero te kalal yashach ta animale, mas taot yun caballo te ay yahwal moem taspate.
Haat bala wakbe yipte caballo, haat bala chalbeis nuk tas banak, haat bal ya wak wiluk hichuk ulub, haat bal ta venta te yash huchiwan tas ni te yayak shivele, yas hoklum tas pamlehal, spisil yip yash och bael ta guerra, yas tse lui te biya yak shivele, kashel mashiv yotan yuun, ma bayash pekah tas tohol te punyale. Manchuk mesh chaklahan shkuchibal ya te hip te mach akahatik a, manchuk mesh lem lahan te lan saitik, sok te chin lan saitik, tas pisil yip, sok mask an komel tas bentayel te skubulil kinale, kalalyash ok es, mask anish komel, kalalya ya yash ok esinot ok es, shi et yash hach tas hakel, ta akubal ya yichbe yikal te guerra, sok ya ibeites mandal te capitanetike, sok nish te bayal avetike. Yumbal mero pija te yashua abuun ya wak beisnov vilel hiche te águila te yashvil bael tasur. Haat bal ya walbei mandal te yayak spechech ta stoyolil kinal te águilae. Nainem ta kal ta akubal ta sakil entikil, yaspas yanhip ta mero stoyolil. Teito ta stoyolile, yayil koel te bias tax tie. Te yalatak lasve elinik chich, tabanti ay bila lahem, yas tabeitel a te svele. Job capítulo 40. Te haa te bayal akop tahtohol, te hoon te spisil yashukune, yatobal shua buun te ya hakbon te kope, shiskoplal te Job. Las hak te Job, hich layal. Bia shu yakal tas hak el te bitil mero shuht on te hone, ha mero lekia kai te mawa yash kopohone. Ay kopohemonish hunche vuelta, mayukish biyan yashu yakal ta ora into, shi. Dios las chak opon Job. Te kavaltik oposhan ta yolil te buen tulan yikal haal, las chak opon shan te Job, hich layal bey. Akbon kiliotik te yipa botane, hakbon kai te bitik ya hokobate, yak anawal te matohukon sok te ay mule, suente yun haat mayuka mulyashkoa te haate, yun balmero tulanat, hichbala tulanil te bitil hone, hichbala kop yashkopoha te bitil skop te chavuke, pahal bal sok te bitil yashkopohon te hone, chala bata smukula vuel, potsa bata yutzila shohobil. Ilawil te machatik toy baitike, mal beya bael tas toholik teskakala botane, ak beyas pekans baik ta tohol. Pásame hiche, ak ayalikuk ta suentanash yuel asit. Tembil ak ahiluk teita banti ayik te machatik mal lekuk yotanike. Muka hilel spisilik talum, maka hilel ta chukibal te banti ayik te machatik lahemike. Hichmeyah naa, te ha te abib te layak ata tzalabe. Ilabil te mukul chambalam beemot, hoon paso hichnish te bitil pasoja te haate. Yasvelin vamal hichuk wakash. Ilabil mero tulan teslomo, mero bayal yip tesbaketale. Tesne hich tulanil te bitil cedro, testulanil chial yakan yas volansba. Tesbakel pahal sok tubo pasbilta bronce, pahal sok chishil hierro. Hoon las paz, ya tel kab te mayuk bi pahal soke. Hoon tukel yashuku un smilel. Te yayich beyik tel vamal svelin tavitztikil te banti yashtahinik te tiaval hamal chambalametike. Yas mehtzans bata yetal te baich iemik vamal ta baha, yasnaks bata spech akul te yahchalele. Te svamalel te hae, yayakbe yashinal, te sausete yuun te behae, aitas hoyobal. Te meyash noh te ha, ma bayashi, manchuk meyash akot kalal tasni, pero mashiv yuun. Mach ayeshu yuun stzakel, yuun yaslok esbei te site, o te yask asesbei laso tasni Job capítulo 41. Hashante Leviatán, yabal shuabun ya luklok elta anzuelo hiche, yabal shuabun ya chukbe yak talazo,
Yabalshu abuun te yak asesbei chahan tasni, o yabalshu yak asesbei gancho ta yalan Yabalshba yalbat wokol suente yuun yak ushtay. Sok bikit balskop yashko yalwokol ta tohol. Yabalshu abuun te awak yalbat te ya yaksba tamo soil tak ashel abuun te hayeb kal kushule. Yabalshu abuun yashtahinat sok hichukchin hamalmut. Yabal achuk suenta yishtab avanzil nishnab. Yabal spasik trato taschonel te tzak chayetike. Yabalshu yunik te ya sesenik yuun yashchonike. Yabalshu abuun te ya hutbei te ya tehibalult imalte tesnukulele. O yabalshu abuun te ya hutbei sol ta takinetik. Te me ya tzak takabe. Ya yakbat abokol te maschay ta botane. Hichmayukish bi ora hich ya pasbei a. Te me ay mach ayayil te leviatan. Tik yashlah yuun shivel ya yay ta ora a. Te me ay mach ayas hachveis lab yotane. Yash hachs kakal yotan yuun. Mayuk mach ayashu yuun yas pas basok. Aybal mach ayas pahaltais basok te mero lek aye. Mayuk nihtuluk tabalumilal. Yamay kalbes koblal te yakan sok te yip te mach abila yash pahot yune. Mach ayashu yuun te yash chok bey te snukulel potzol a. O yas lombey te spimil mahkil te slapoje. Mach ayashu yuun te yas hachbey te yoshomalsni. Te banti cholol te sbakel ye hichuk corral te shiveltik sbae. Te lomo etik yuun, mahkilaletik yilel te cholol yune. Makatik sok buen tulanik, pahalik sok tonetik yilel. Mero pitz ayik, mashk ashik yilel ta yolilik. Mero hun ayik, sok tzapahtik talek. Mayuk mach eyashu yuun te yakbei spitz baike. Pahal sok tzantzebal te yik alel snie. Te site hit shohobil te bitil kal kalal yasakube. Tasni yashlok ak, sok yashlok nichk ak etik a. Ta yoshomalsni yashlok chail, hich bitil yashbulan ha tak ak ta caldera. Ta yikasni yastiles te akale, sok tasni yashlok ak. Mero tulan te snuke, hich spisilik yashtal shivel ta yotanik tastohol. Hasta te sbak etale, mero tulan mayuk biyash ocha, pahal sok tembil takin. Te yotane, hich tulanil te bitil ton, hich tulanil te bitil chae. Te kalal yash hache, yashivik te diosetik, buen shivenik yashlokik ta anel. Ni puñaluk, ni lanzauk, ni chin lanzauk, sok ni yate hibaluk imalte, yashtun yuun yayich akel guerra a. Te tembil takinetik hichkoem yuun te bitil takin ak. Te bronce hichkoem yuun te bitil ka alte. Te yate hibalult imalte, mabayashlok ta anel yuun. Te meyayich chohel ta ton, pahal sok te yayich chohel ta takin ak. Te meyayich mahel ta maso, pahal sok mahel ta halal yayai. Yascelui te meyayish hanlahan skop, ta chohel ta chin lanza. Te meyastas bae, cholahtik yashil yuun te lume. Pahal sok te spasok ta buen hayalsni suihibal trigo. Yayak bulanuk hichuk ha ta oshom te buen kubul mar. Pahal koem sok caldera te banti yayich kapel te poshiletike. Ta ha yayak chiknahuk subul te yash bahte. Pahal sok snahtil sakil stotzil holol. Mayuk yanta balumilal te yash pahot yune. Layich pasel suenta yun mayuk bi ora yashtal shivel ta yotan. Mayuk skoplal ta yotan te binti mero tulanik. Ha ahwalil yun spisil ti awal ha mal chambalemetik ta bayuk shi te kahwaltike. Job capítulo 42. Las hakshan te Job hichlayal. Te hoone naot spisil yashua bune. Sok te mayuk bila mashua buun spasele. Mach ayah kuy baa te shchebet kotan ta shchunel te abuel ta kanantaywaneje. Te hiche kakta nail a te mayuk bilah naoje. Hala kal te bila mabah naoje. Helawen yutzil te bitik mah na beiswen taile. Haat hich la valbon. Ayawai yahkan yahkoponat. Sutes bon me te bitik yahokobate shaat.
te ayishtel ora hanash la kaibat ak oplal tahchikin, pero yotik la kilatish tahsit. Hayun kashelmeya suhtesishkotan, yameh nakamba tatan sok tatsubilum shite Job. Cha akbochans kulehal yun Dios te Job. Te kalal hich la yal kahwaltik tas tohol a te Job, hich la yal bey te Elifaz. Mero ilinemon ta tohol soknish tas tohol te yan cheba ahotak. Melel ma balawalik te bilas melelil koplale, hich te biti las pas tukel te kabat Job. Yotik, yame atzakik hukeb toroetik, sok hukeb tat chihetik, banik tas tohol te kabat Job, ak aik tas kohtol chikbil mahtanil tas tohol, yun awunik haesh. Te kabat Job, yame skoponon ta ventaik, yame kichbei ta venta teskope, hichmayuk bila amen yakak otuk ta toholik. Manchuk mehichiask an pasel ta toholik te hichuke, melel mahauk la awalik te bilas melelil koplale, histe biti las pastukel te kabat Job, shi. Te Elifaz, Bildad, sok sofar, las pasik te bila albotik yun te kahwaltike, la yichbei ta venta te skop Job te kahwaltike. Te kalala yotan te Job ta skopon beyel Dios yun te shotake, Dios cha suhtes bochan te skulehal te ayun ta nelalto, sok che vuelta shank Hashem, la yakbei a te bitil ayun ta nelaltoe. Hichbah ta ulatayel yun spisil te yermano tak viniketik ansetik, sok te machatik junio tan sbasoke, ta spisil te machatik yashnabots ba yun ta nameitele, ta komon las sos baik ta veel sventak in tas nate Job. Las muktes beik inal yaei, pahalk ush la kaitik te vokol las tikumbat ta tohol te kahwaltike, shiik tas tohol. Ta huhutul la yakbei tak in sokuhun chokovil oro. Akbot bayal bendición yun Dios te Job, tas lahibalish bael te hayeb havil kushine, bayal shan bitik esmah yun a te bitil ayun ta nelalto. Melel esmashan chan lahun 1000 chihetik, wak 1000 camelloetik, 1000 tachaf wakashetik te yashok iklum ta arado, sok 1000 me burraitik. Sok ayin shan hukeb tahtul skerem nishnab, sok osheb yanzil nishnab. Te vishile Hemi masbil, te shchebale sesia, te yoshebale keren hapuksbil. Mayuk yan ansetik hich tuhbilalik tabalumilal te bitil te yanzil nishnab Job. Te yanzil nishnabe, la yakbe yuninik hilel te haye bitik ayune, hich nish las pasbei te skerem nishnabe, paha la yakbei. Te Job, kushinto shan hukvinik havil te kalalk ashishun a te vokole. Mero halto kushinta balumilal, lahto yil tesnishnab, tesmamatake, tesnishnab tesmamatake, sok tesnishnab tesnishnab smamatake, patil lah bael.